PT COP15 Montreal December 5, 2022 mi. So ICC ICMA kaswalak niyatok tukumokti sa katoloni sa nagagot aqua atanak tumilak nakutinik aqua na sites COP Panama City milak to November 2022 mi. Mana pinso hatigit to tahak to kati hatta su tahak to yakti ko homo dito si may ko pitu tigit sugi no nakakasi may ilaw dito ningi malo ako pinso hatigit to nuita venue Scientist Cup August ngutilago nuita venue 2019 mi malo tusak to siyo tili lakso titako nga ohago ti venue yun Science Cup November 22 mi katimalak to venue mi patra ako o mayuit asing inu pigo mangitangi te ohago tau tiluwit ako isimano ti nuiti nakalit utu tigilugo nanuit napip makarisi o kay hakninga sanga hatigilutit ako katimalutit ako nung ang hatigi gotik ukyok tatumi imakpik ako ukyok tatumi ta napip magamat anna makay hakningan napip alianingan sibuningan talo inuit ilakasinga ana ilta kayo kay hamailun nago takwa nunan hangi inuit imakpitin ni ilaw tilugo sikuit ukyok tatumi inuit nunahakasi mayipiyun na tingi ilaw tahak korak na piyun na tihak nimi nuto silikon tuni nuto silikon nang ito nilo malo ilun nago ilolo ti awla taw ningin piwalya yo ningin piwalya ko taw ningin nilo ako nga pizza tahak menu imak pimyam malo nunatin na sign at tawa ni Holy New 2018 mi na pikuyak mot pikuyak lagayaw na kumot siwul lipak siwulak kami tigutan na pinaswak taw ni nga at ako waswak ni kutak ko ihalian kami kanil ko sa pikiyalaw nga ni ICC ang hatigi kaswak ni mo pigon na sila tsutilo ako nga no nakakasi mayo hoy mayangin ni alla si mahataw tilo ang hatigin ni mi na hoy saktaw ko tingi ako nga no na ningitiw ako nga sukay si ma oto ko nakatakto ni ilokositinut inuusitinut ako sukay si ma nagayak tanga hang ni kulok taw kasok ningin halian ni umakyo at siging ito amisut tamang ukyok tatulia sungunak ningin hanusukay si ma kung na mga taho saktaw nikot ako alo ni khit hano o mayo inuktitut pitut si mahatigin ningin nut ako United Kingdom mi elephant tugang piyaw ke hangingit June 6, 2022 tilogo ako nga pitahak to ni tako ng elephant tugang nik may tuon na titawng ito ako tik nalunek taw mang ito ako tik at sumaw pekuyala kayo yung 2018 mi na ako ng elephant takikutingin ni tugang ni lunit ako UK mi ako nga manayisi si mamata at sa mga pekuyala kayo yung mi sites ako alla si mayut hipos tugalit aivit aklit amaro akvit ako ini nuna ni Alaska to sa mo tigo nuti si mamata tomat sa mo mitsagot elephant tuwangan ni pimariw ningin ni takwa ay tuwangan pimariw ningit electricity not
makitagasuarniku ilunaagullu nihihaagasuarunnanikku tusaamahatikigutikku tuqaaqarsutilakkuninga pisuunik atoqtausu nginnu Alaska nunahaqqaasimajuhutinginnu thousand aqaaguinaatillugi taimangani atoqpamatatakua Inuit hanuiluqningit imaqpimiutani aulatsinningi ICC Alaska tusaqtisiutinga Inuit pihuya niku aulatsi unnaniku takkua tusaqtisiutik aqua illigiyangini Inuit aulatsigusi usinginnilu akkuninga thousand saqqaaguinaalaqtilugu taimeerunnaasuuttorhaumata aqua aulatsigunnaningin nihihaaqutinik akkuninga astipalliatitsinikkuut hanortuul hattanikku nihitsaatsianikkut ilusinginnilu Inuit aqqaaqorni aamisunnahaayunut akkuninga saputsinin annitiqnimi umayoha nitinnilu imaqpimi tariungutinnilu imaqni aqua pimmariu titaumata ICC-kku aulatsinninginnu silaqtuarmiutigut ammalu nunaltinut annalu kinglipaami aqua ukiortatumi niqsutiliqiji katimajingit aqua Inuit ukiortatumiut niqsutini katimajingit aaqisuisuuqummat akkunanga Inuit nipihaqtisi sutik niqsuti mitsaagut akkunanga ICWC-mi natungaviulangatillugu ilunnatinnut tusaqtis taumalluti Inuit hauyimayangit piyunnautingillu hauyim kamarumanninginnilu silaqjuarmiutigut aqu alluqeerut taulaalaqmiyu kinguvariartausimammata akkuninga karisi tatunik tauqsiutit hattanikkuut akkuninga atsuquutinik uhaahatiqarnikku piuniqpaarnik pintsuoqutautsani ilunnaagut katutsi hatikiirutauti Inuit niqsutiliqiyaunninganut aqua taqa niqsuti mitsaanut tusaqtisiigutiqarnakoqmiik Akokmiik Monica tusaqtisiiguti riiqataartanut kayusigianginirani iqqaititsigiallarumupunga ilunnasinni tusaayini isumaalu liumi hattalaorta taakkualu uhaayui sukkailigia riahatta sukkailigia simahattalangavussi kina akukittuni uhaquma uhausitsahaqqa Nikolai nakukmiik sulillarittuq Nikolai Nielsen-nguyunga akukittumiu angunasuttinginnik mikiaqniutingitta katutiqatiginningani aulatsiyuguyunga ICC-kkunu haiqqujuussimagiamik upigusuppunga nunaharatta angiyurtuamik sivulleri simayavullu apatittinik nunattinik uumayunillu suusutsaseersuti inuusimammata ukiortatumillu nunahaqnivut suusutsahassutta piusiharpakatta avattimuut uumayunullu atsoornatuni saangasiyuinnauyugut kiinaujalliurasuarnimi tuinnaungittoq tungavi hatsangittugu kissiani aulatsinermiluunni uumayunik silaullu asitsipallialerninganik kissiani uqarunnatunga uumayorsiutiit iqalliatiillu atsoornatuni saangasiqattatui ullumi tamanna
Akukittuni kisiani atuutingitok uuttuutiqarunatunga matuminga qammigalakkut tuugaali amissoqattaitsissimiukku aqqusaahattasimayuit uumajorsiutiillu аллангуалинник уумajorsiugaluarami uumajortuviniugaluaramik tiigussivиу hattasimajуит таимаиммат пиммариувоқ тааккуа уумajorsiutiit анgunasuttiилу пиюннаутингит суусугияугиахарпут нунгинатитситаилинермик тунгавихарлутик уумajorsiuhattalутик тааккуалу уумajorsiutiit анgunasuttiит укиортатумиут татихасуу тувармик сикумик тааккуа уумajorsiutiit анgunasuttiit пивитсахартитаунгинналимаариахартусаагуут уумаюит аққусаалерпата пихуяит аулатсингиттуунгаартилугит таимаима пиммариувоқ таманна пиммариллариуйоқ инуит аннаума уннаниарутик уумajorsiurunnanermik пиюннаутихартитаугиахартугут пиюннаутивут аторлугит таимаима пиммариуйоритсиларивунга катиманиммаримми уумаюлеринермик аулатсинернуулингаюит ухаагутиугиахақ нингинник увагут атсоорнатуник саангасихаттаратта атсигингитуни нунахарвиуюни аммалу накуммимариалук катиманиммаримми катиматсиарлангавусси накуммик Nikolai Alaskami uhaustsaaqat Can you hear me? tusaajavunga Hello, this is Vivian Cortez ai from Vivian Alaska. Corsias nguvunga Alaska tusavinga Thank you. I will comment. nakupmik uhaustsaaqpunga Thank you, Monica, for the nakupmik sustainable Monica management presentation. umayulerinermi Working on food security has been tusartisiguti a priority. hakkainnaravit Alaskami As we witness niqihatsiariahaqnimisivulliutitsiqattasimajuvut in qauyiqattalauqatta nuvannajuatuutilertilugu amissortuat khaleriittuit here in atsuornatuit saangadiawiaqaqattalaurmata nunalittini tamaanili piluartumi Alaskami by the depletion of salmon nunguvallialerninginnuut saamait imarpitinni kuuttinillu tamanna indigenous families nunahaqqaasimayunik ilagiinit nunalilimaanillu atsuornatuni saangasititsigiaqartalariyoq niqiqatsiariaharneq pitsutigitsugu ICC nunartuamiungu hatigiitigut nakuriauyoq pigutsiluni kikkatuqluni uvagullu Alaskamiungujugut hanuittumi inuussihaqnivut nallialunni nunahaqviuyoq inunnut nunahaqviuyoq atsoornatukkuulerpat ilunnalimaatsiangi nunartuamiungu hatigi inutuinnait atsoornatukkuu hatiuhattatut tamannataga taakkuatakka inuusitta inillanganingit inutuinnait uumajorsiutiit nunivattiit iqalliatiillu Alaskamiut niqiqartisigiuvut uvattinut ilattinut nunalilimaattinullu issuligiaqutigilugu nakurmiik uumajulerinermik tusartissigi gutiukainatoq upigivavut nakurmiik nakurmiik Marialuk Vivian kanatamiut uqaustsaaqmangata Yeah, Nakukmik, thank you Yalmar it's your biggest fan in Ottawa. I miss you, Yalmar, and your painguhagit band. Yalmar Thank you very amalu much. I just wanted to know nitsaluttaatitit
on Uhausi harumatuinarungat tusartasigut kainatumut issues that we'd like to bring forward. nuitsigumagatta atausiungitunik What I have commented yesterday ippassa uhausirilauqtama to tukiagutsuurlu advocate for our values kikkatuqluta and our traditions that existed before piqqusivut jurisdiction. ammalu illiriyavut These boundaries were created taakkua after nunanguami um, our existence in these lands and waters. nuitausimammata akunipauyaalu tamaanittutu haaluulerirtiluta taimaimmat inutuinnau hatigiittutigu tauqsi hatigiigunnanivu ni nuitsigiallariahaqtugut We are very much constrained with our pihuyanut jurisdictional avvial pihuyani avvialuta haqatta allanguat and others nanugaye products that nanui we miqqungit harvest are not hisilluunit easily traded taakkua in the Arctic tau tuinnahayangimata ukiuqtatumi environmental pihuyanut kavamai pihuyanginnut and we are unable to avviataugatta trade taimaimmat in the Arctic as we used to tauqsi in the hatigi past. tuinnahayangitugut So I think taima that's valaugaluarsuta another issue that kingunermi needs to be brought up tamanna for us nuitaugiallariahaqturi yaqa uvagut economic sovereignty uvagut for us namminir to move forward. makitagassuarunnaniaqatta uumayulirinermilu aulatsiluta namminir Activities are done in a uqakainarama very taakkua respectful, sustainable way, pin and I feel we need piniarniuvattuit to advocate nunginnatitstailinnermiik tungaviharsutik freely piqqusiriausuungumata Arctic. ayuinnarutirariallariahaqtugut inuit tauqsi hatigiigunnariahaqninginnik ukiortatumi pihuyanu appiataungilutik Ja, Buenaussoq Canada. Taavat nakormiik Canada Chakatka uqausitsaharmangata Да, у нас есть вопрос, и вопрос этот касается apersuutitsahaqtugut в рабочих группах. taanna Потому что apersuuti по докладу Моники видно, что по этому направлению ilingayuq должно pinasuuqatigiittut быть katimayinginnuulinngayut maanikaup tusartassigutinga tusaatsugu ippinakainnamat uumayulirinermik aulatsineq nunginatitsitailinneq ukiortatumiullu katingayi ngitigut takkuunalu ilauvigissimatsugu tamanna nunartuamiungu hatigiitigut ilingammat обеспокоенность переостановкой его деятельности. И uhausiqarumayugut issumaaluutivunni в докладе, что pass вообще paastimiuyu piniarnerisuunginnut maanika uqakainnamat tukitaartuviniugiangit tukitaartuviniuyaaqmata nuqqatitsi langatsutik Russian Federation kunnik kissiani uvagulli raipaangut uvagullu ilauviqaqattakat ICC kunut работать-то мы желаем. tamanna uvattinup atsuornatuq pinasuartauyuillu atsuornasutik kisiani Jimmy uhalormimat suuqlu nallianulluuni sangugiaqqajangitugu saumiqmuluunni talerpimulluuni apersuuhunga unniluugassuttuinnaramangikkaluartunga kisiani ismaalugutigiatigut ammalu sivuniqmi hammikut katinganiuvalortui piussutaqauqattassimayumu utiqunalaartut Luupak Buenaussoq eqqutinnut taa eperqutigissamaa saqqum nakukmimarialuk bluebuff apersuutinnut apersurumavunga kiugumammangaat tusartasigutimi uhaakainnatuq Nakomek Yalmar, thank you Yalmar Arctic Council
As you know, in my ukiortatumiungu hatigi katingayu vingit pinasuartangit nuqqatitau lauyummata ICC sits as permanent ICC ilauviqassuungummat atainnalimaaqtumik ICC Chicago asingillu nunahaqviuyut ICC kunu kikkatuqviuyut Tekua katingayiunginnalimaaqtuit ilauviqalauyungitut uvvaluluunniit apiriausimagatik hanuq uqaustaqayaqmangaatta tekua sitamauyungigartuit naanunahaqviuyut tukitaa rutiqalauyuit tamannuullumimu atanginnatu tukitaaruti ussimayoq be more included in ilau titau niqsau riahaqaluartugut tukitaarutinginnun akoqmiing akoqmiik Monica kiugavit 3 minutes ni suli pivihanginnaqatta nillirumayoqarun satoq apiqsuttuqarumayoqarpaluunniit pivihanginnatugut Тимур, ну вот здесь мы просто уже в заключении хотим прокомментировать. Вот тут налицо как раз и, так сказать, ну, соблюдение issuli iarutigilugu без нас. uqausiqarumavunga matумингата кусуунгатта Мнение постоянных участников не привлекли к решению увагуллу вопроса. илаунгалимаартуит катима иувиннут хайқуяусиманнигиппата тукитаарути лааққиссимаутитсани ааққиссимаутитсауиартуни уннитуути лиухатиоққаянгиппата таманниссумаалагутиву накормик лупав пивик харуннайратта каюсилангавгут асиану ила тусартси утихалангалак миямун тусартисилангалак миёq авателеринермуангаюник тукиммуагутиву малиллугу тели доро тусартисигутихалангалак миёq авателеринермуангаюни накормик Ялмар It is safe to say that the ICC is a well-known, ICC influential хауйимаяутсиамат аммалу соққайгуннасиарсуни авателеринермуангаюник тааккуалу авателеринермуангаюну пинасуақ нигисуувут нуналиттини нуналилимаани инуит нунанганни ниппивут нунартуамиунгу хатиги тукитаарииммарингиннут тусартаутигуннаратиги малигақ нуулингаюник пинасуути нуулингаюнуллу амисууммата ухаагутитсаит кисиани атаусиунгитуник амисуунгитуugaluanik пиваллианик нуулингаюник пиммариутиутсутик ухаалангаюнга укиортатуми иппигуссугасуарними укиортатумиунгу хатиги катингаянгитигут ICC-кут наутитуутигисимаярмини илаутитсилауют суурлу Inuit такуннаруссигит хауисақнинуулингаюнит аммалу тааккуа суккунартуит paps нунирартаусуут аммалу силау аситчипаллиалернинганнут хауисақнинуулингают аммалу хано наулима анертириют соққатау гаярнингиннут наамангиттукут тааккунунга суккунартунут пинасуахатигииттулу катингаи гинни никааканиюра уваттини киккатоқ тиуссууқ иллагут саярнуулингаюник хависарнихахатталаортугут аммалу имарпилеринермуангайорнилу аммалу аватиуп имарпиулу Inuit
ilaugia haqninginnik ullumiuyuq pinasugutiussuut tukitaarutiussuunullu Inuit isum hawajimaussingit atoqtaugia haqmimata avatiliqiniq imaqpiliqiiniq imaqpimillu sanit ammalu umiaqtuat aulahattatuit imaqpimi. Within the conservation of hardy flora and fauna, or CAF, where Carolina is a ukiuqtatu representative, piroqtunginni the biodiversity nunguinatitsitailiniq muulingayut is what CAF is. kangiq Our collective taana focus kaaf is laniraqtauyuq on implementing pinasuaqatigitsuta hawajimautit nuitsiqattalauyugatta suuqlu aulatsariaqnimuut parnasimautik ammalu ukiuqtatumi timmiat naukkut aulaniqassuungunigit kaafkut tungaliugutingani katimaniqmik atuutititsilauyut ICC lu ikayorsimalauyut sunni parnatauningani taanna katimaniq ilagiyautillugu ukiuqtatumi uvikkait katimaninga atausiungittunuut katimaniarusiqnuut ilauviqaqattalauyugut hawajimausiqnuulingayunut niqitsaqatsiariahaqnimuut niqitsaqatsianginnaqaluaq manga hawajisaqniit ammalu taakkua pinasuarvimariussuut maligiatsia ngaariahaqninginnut ammalu seyaanguniartauyuq ayuinnarutiqaqattatugut Inuit naulimaat atchigiitsiatumik ilauviqariahaqninginnu hawajisaqninuulingayunik kamanasuaqnilu ammalu atuqlugit nunahaqqaasimayuit hawajimaussingit ilaqaqtilugit nunaliit ilaugiahaqninginnik taakkua portuniqsai katingayingittigut ikayorsimahatiulauyugut katimanimmarimmik ukiuqtatumi ammalu ukiuqtatumi supuiyailerineq muulingayunik 2021 ngutillugu ilauviqaqatta sukuiyayi katingayinginnut 2013 to 2022 mut ilauviqaqattasimayugut silaup asitsipallialeqningata uhaayaunningani nunaqtuamingu hatigit katingayiqtuanginni ammalu taakkua pinasuahatigittuilu katingayingit taanna nunaqtuamingu hatigitigut katimayuvituatsiaq nunahaqqaasimayunuulingayunik ukiuqtatumiunuk lisahupiquupillu hupiqualullu ilauviqaqattalauyugut 2019 mi 2022 mut pinasuahatigi suta saamikkulu taga taqhiulauqtumi saamikku katingayinginnut kikkatuqtiunialaqtilugit aalo tunilauqtavut silau pasitsipallialeqningata ilulilimaanginnuulingayunik uhaagutiqassuunguyugut ICC kut maqquinik ilauviqaloyummiyugut nuitau ninganik pitutsimautikut takuyannaavik nunahaqqaasimayuit hawajimaussingit ilaugiahaqningillu suusugiyautsiariahaqninginnut naulimaani kayungiqsaivunga UNCCC website tana haritawajakkut pitutsimautikut takuyannaavik himiqquyaunnatuk ICC kullu nuitsilaujummata nunahaqqaasimayuit kinauninginnik ammalu sivuliq nunahaqqaasimayuillu sivuliqiahaqninginnik taakkua katimani atuutiliqpata hawajimaussiqminik tungaviaqlutik aqqaiuisitamanayuni ICC kut ilauviqaqattasimayut katimaniuyunut COPS avittusimaniq 24, 25, 26 December 2018 ngutillugu COP 24 mi Katowice Poland mi ICC kut kikkatulauyuit ayuinnaqutihaqsutillu UN uqammariutirisimayanga nunahaqqaasimayu piyunnautinginnik ilutaqsiyoq
suusugiyat seriahaqningani. In November 2019 utillugu COP25 Madrid miilaqsimayoq Spain mi uvik vullu inutuinait uvigaqtui tuqtuiaqtumiut taqqaliyaaliulauyu nunanga suyuppalialaqmat ammalu ICC kulu uqhaagutikhalauimi sutik imaqpilirinikmuangayunik ammalu hanuq silaup asichipallialiqninga suqqailiqmat nunami avatimi imaqmilu maannahammik Glasgow COP26 Glasgow mi ICC kut kikkatoqtingit aisimayu katimanermut amisuuniqpau liqatalauyoq gavamaliqiniqmut ammalu uvigaqtuit kikkatoqmisutik ammalu unnukut piniarniartisitsuta ammalu takungnaujaartisitsuta tusaqatsaniartiilu nunartuamiut nguhattigiitigut ammalu nunahaqpiuyut tusaqatsaniartingit takutsautitiqattalauyut inunnik taannakkaakkualu nunahaqqaassimayuit katingayingit ayuinnarutiqassuungummiyuit ukkiortatumi kikkatoqtaussiaqaluarmangaata nunahaqqaassimayuit atausituinnami nipihangitu ninginnikisiani atchigiingituuninginnik nunahaqqaassimayuit pigiarvigilugu 7 UN ilahaqsutik inutuinnanik saamenillu inutuinnait sivulipautsiariartilugu atuutiyaugiutsiattumik nuitatitsilauyuit IPCC kunuulingayunik silaup asichipallialiqninganut ammalu IPCC kunut naalagiartiulutik naalagiaqsimayuulutik katinganinginnut pivihaqtitauunaliqsutik taakkualu pingassuujurtuit tusartissigutir leo riahassuunut allasimayungutissi hattasimayugut silaup asichipallialiqninganut ammalut taakkua pinassuaqatigiittut katingayingit nuitsihattasimaliqtuit ulurianartumi runnanittinit silaup asichipallianinga pitutiutillugu ammalu silaup asichipallialiqninganut aulatchariaqutitsai inunnut nuitaussimayut sivuliqtausutilu uvagut nunahaqqaassimayut sutta nuitsigutigisimagatigu namminiq kavamagumaneqmik namminiq aulagumaneqmik February 2022 ngutillugu ilauviqalauyagut angiqtau langa ninganut pinassuaqatigittu katingayingitta pinassuaqsimayanginnik taana sivullipautsiasuni IPCC ku nuilauqsimatillugu nunahaqqaassimayut timihutinga ilauviqalauyoq naalagiarsimayutsuni amisuit IPCC muulingayu pinassuaqniuyut nuillaqissimayut ilaussimagattakisiani utu ataussiungitutikullu tusartissigutiliorniit atorsuget ammalu IPCC ku sukuiyayingit hanuiluorlutik ilautitsigunnamangaata nunahaqqaassimayuit hawayimausinginnik ammalu assingit saqqitauhattasimammiyuit allassimayungutautsutik nunahaqqaassimayu hawayimausinginnik tungaviharsutik ammalu taatuagait silaup asichipallialiqninganut ammalu inuit hanu ulurianartumilirunnarmangaata ammalu nailitiqsimayuugulu tusartissigutit nuitauhattasimammiyut singinnuulingayun aita sukkunaqtuni taakkua paps ngunaqtau hattatut nungutiqtau nitsangittuqaagagiyautilugu atuqtauningitta nungutiqtautillugit ila atuqtauhattaqunnaitillugit inuit suqqatau niqsausimahattamata ICC ku angihatigigasuaqutihaqsimavutaatsuminga angihatigigutiussimayumi 2004 ngutillugu taimalu ilitariaussimayumik naalattigiyausuunguvugu atuliqtitauninginni tagalu ilagiaqtausimaliqmiyut
2012 ni hullumaqqulunni Pops ni 2012 ni naluneqsisimayuviniutillugit teimali avatilluqulillu atausiluni naluneqtausimayu khaliqmiyu ullumi asigiallange qawissaqtaunginnamittillugit taakua nungutseqittuit illeegutitsaye Pops nguniqartae ukiuqtatumi nunattini pitahaqmata illangit nunaliqtuami pitahaqningitta unuqnisammarinnik pitahaqniqartautillugit ICC ku nunalinni timiuyuni pinasuahatihaqsuti uturautigiliku nunavimmi pinasuahattatut taakkua nipihaqti qutigitsugit naluneqtausima huyaugutingit ICC ku minimaatami katinganimmarimmi mercury liqiyunni illaullauyummiyuq taakkua angiqatigigasuaqutinginni pinsuahatiutsuti aaqitaulauyummata taakkua 2017 ngutillugu illauviqanginnahattattugut taakkununga katimaneqnu aihattassuta COPS kunnut ila pins kikkatuqtivullu taakkua kayussitit nginnahattamitssugi uqausiqtangit uqausi atuqtauyut ippigitsugillu nunahaqqaasimayui qauyimayangit ilautitaugutit taakkua hawisaqtaugutinginnu mercury sukkunaqtutali mercurymi teema nunaliqtuanguhatigi katinganimmaringinni civil ullungani civil-lipaangani February 2022 ngutillugu aisimalauyuvugut pihuyivungaaqutimi tukitaaqutimi aaqiilauyuvut taakkununga nunguyuittunu illeegutitsayanu ilingayunni angihatigigasuaqutinginnu taakkua ilaunginnahattariahaqtusauvugut kingullipaamillu tuqqataqvi uhammaqigutingani nukkiseegiallani mik pijahaqutitsauniartuni taakkua nutausiliqtaqunnatuni tuqaagaliariausimayuni minimaataup katimanimmaringani taakkua uqausiqtangit pitahaqtitautsiariaha rialauqtut ukiuqtatuni teisiluti inunginnilu atuqlutilluussukuiyainimi nunahaqqaasimayuillu hauyimayanginni atuqluti maligaliulituaqutik taakkua ukiuqtatumi katingayi katimaninginnu aiqattalauyugivugut aisimalauyugivugu imaqpimi ittakulliqiniqmi katimautiqartillugit taakkua taga avatiliqniqmuangayuni pinassuaqtauhattalauqtuni uqausitsaka issulittut asigiallangini pinsuaqtauhattasimayuni tusaqtisigutiniittuni takutsiaqunnaqatsi maunga tikiutilaukattunga nakupmi Daily Sambo Doro, thank you very much. Nakupmi Daily Mot, unikkaaqataamat uqaussaminik. Atunillu nunaliqtuat taqsaapinini pingassuni apiqsuqunnavihaqtitausimmiyut. Kalali nunanganni atuinnauliqivut uqaussaminik uqaalangasiyu aqqalu kalali nunangata maligaliuqpinganu ilagiyauyuq kavamanganu ilagiyauyuq ukiuqtatumillu kavamaapihaqpingani ai aqqaluq eqiimestin-nguvunga katingayigiyauгivunga ICC kuni kavamakkuni kikkatuqsunga pisimatsunga huviagiyahallaripunga kalaliugiamik kalali nunannimiungugiami nunatsiaqaalutsuni silatsiaqaalummat nunattini kamagiyahariaha sutallu taakua kingulliqilangayavut sukkuna tutahangitunni avati miutahaq qutitsanginni pinassuariahaqatta taga uttuqautihaqunnatunga uqaassuuqanni tikiratunut niuqqutunut pinassuahatigiltuarakit silamuutuaruvit aniqqani anillutit silaqtuami tuni takugiirunnatutit nipahanngisiartumitsuni
suqpaluhaqani silanganeqsaasiaq natuutsuni taku umayuni hanuittutuinnani takkugunna tuttit qilalugai uttoqautigilugit assinginunaliqchuani pisimayut ayug atiungittupaalunni takkugayaqtussauvut tikigutik umayuni takkugunnaqami igalakkut itsuatuinnaluni upigiyahallaqippunga kalaalinunangannimiungugiami tamakko pitsutigitsugit pitsutihaqatta kamagiyahariahaqsutta nunami avatimittuni upigiyallin marialuvunga nunahariami tamaani piruqsavikisimajaqataanna nunalik tuvassuuq ukiukkut qimutsi ni piruqsimayunga himutsituni uumayuqniatuni tuvaqmi nguhattiuhattasimayunga tuvaqmi tuhailtuaqami sikummi qanu atuqtusaumangatta aaqigiaqtisisu uvattini tagalu tamanna suqqatauvaliatillugu iluqusivu suqqatautillugu takunnatugut imavut taannalu siku qayailiqpalianinganu sikul lua qayailiqpalianinganu ippigusuluqtitausimagatta ilaugiahaqsuttalu mikilli tamakkua sukkunaqtui suqqaiyu avativunni atuqtauluarunnai nitsanginnut taga kalali nunangannimiungulunga avatimi ippigusunnivu piusituinna makkua sanit ittakuit salumailittirigutit avativunniitunik isumagiallariarutigigiahahattatavu inuusivunni qanuiluqmangatta nunaliutsutta ukiuqtatumi nunaliqtuangutsuta anginiqpauhatiugatta ippigiyaqatsiariariahaqqugut avatimuangayunik nakupmi aqqalu uhaaqataaqavit alaskamiu uhausitsahaqmangata apiqiyunga Yalmar tusaagunnahinga This is Yalmar. Can you hear me? Vivian Corkias nguvunga Yalmar tusaagunnahinga Go ahead. Thank you, Daily, for the environment report. nakupmi daily avatimuangayuni tusaqtisigutimi uhaaqataaqavit nakupmi pugu ICC kuni avatimuangayuni ukiuqtatulimaami pinasuaqninganu tukisinaqtisiqataaqaviunikkaatatit alaskami kayusititsinirmi aaqigiaqigutini maligaqnilu malittautitauningit sivumua riaqtitaus ila piyatsaqulliumigiallasimavu nunattini piaqatta qituqngatapinguavigisuungit angunasuttiit uumayoqniavigisuungit ilinniariavigisuuvut pinasuffigisuuvut nayugaqisuuvullu ukiuqtatumi avativunni ilaqainnaqatta avativullu ilagiinnassugu atsimalauqsimangitavut avativut aniqqavut nunattini atuni ilunnata taga uhariallalugu tamanna ilingallarittu takunnarusivunnu nunaqtuami taga unikkaatauyunik atsinguanillu takuhattahugu nuneeroqpaliayunin katagaqtunnik situuttunik qauyahattassutalu illuyuat kingumagiyauningинник tamakkuasuqqatauyut silau asittininganu takuhattaqattigi kingumagiyaullaritsунillu ICC kupinasuariallanitsanga pinasugutitsanillu saputtigiallaninga piluaqtumi
saputtisimagutiuniartuni maligatnilu malitsiatautetsigutiuniartuni iluunanginni inuit nunalinginni inuit hawisaqningit kayusititautilluit ilautitautsianginnat lutillu nunalimmi pinasuartunut taat avatimuulingayut pinasuartaunilimaanginni nunna imarpi silallu uqarillalugu teiliinaku miu unikkaarunnakkainnaqavit. Vivian qoyanaruissuaq saqqumiyussannut Vivian naku mimarialuk uqa unikkaarunnarataqavit. Canada uqausitsasi uqaalautsigi. Thank you naku mi Yalma natan obet nguvunga. I want to start by thanking Daily Sambo for Naku mi haarumayunga Daily Sampo mi tusartisigutiminni uhaarataaqmat. ICC has done Pinasua hattasimalaqtangi ICC koa qaaruni sitamani haangertuni avatimo ngayuni upigillarittavu nakugillarittavu inutuinne pinsua marialutsa hattasimaliqnirit miyangi aqaaruni avatimaquuni haangertuni upigimmiyavu piluartumi nunartua qanuingisia nginnarutitsanginnu Teimalu nunnalertuangu hatigi katimaningani tamanna uqalimayaulormimat lauyummimat tamakkua inunni annatitsigunna hattamata pinnasuartaunikunginnu tamanna upigusuutitsatalik kisiani piyatsatahaqtugut silau asitsiningata pinnasuartau asitsininganu pinnasuartaugialinnik inutuinneilu suusugiyau nginnasuungut nginingit avatimuangayut pinasuartaulituarmata Canada mi inuit nunanga 1/3 loa kasagimau Canada nunahutilimaanganit pinasua hatiullari hattasimaliqhugu Canada ukavamanganut silau asitsininganu ulingayuni pinnasuartaugialinni taakkualu nunartuamiungu hatigi FCCC kukatinganinginnu ilau hattalauyummissudakisiani avungauligiali paalunginnamata pinasuarialivu avatimuangayu suqqatau gutingillu inuit avatingani ikullatigasuarlugi ikullatigunnavillimaangatigu nuitsisimammisutalu Canadami inuit silau astininganu hanuiluugutitsanut katingayinginni niriut ila pinasua hati harumagalua miyugu avatilegiyinik pinasuartunik kavamanillu inuit piyunnautingit suusugiyautsiarutitsanginnut tamakkualu timiuyuqlait ila timiqlanguat suusutsasiartilugui maligani avatimuangayunit teemalu nunalertuangu hatigi uharmarigutingani nunguyuittui illeigutitsaye tukingitigut tusariallagal qayarumaгаluartunga teili nakumi. Thank you very much. Nakumi Marielo Natan. Chukoka Ohaus Taminik Pivihalerivu. Спасибо, Ялмар. Мы хотели бы выразить слова благодарности. Nakumi Yalmar. Nakuqsamarinivunni uharumagivunga. Takkua utakutsautikainnatatti tukisinartutahatsiakainnamata avatimik saputtigutiugialinni ilitsivitsahaqarta ila ilitsigiahaqarta amissunik ilitsivitsaugatsi amissunik amissunillu piyatsatahaqsuta teemalu inuusilima pinasuartavu teimangat imarpimuulingammata imarpihangituarpa imahangituarpa pitaharunneeqajaqatta tamanna tukisimatsiaqattigu timiuyuhutivulli ICC chokokkami saputtisimahattattugut sukuiyeiniqtiguut pinasuartaujuni taakkualu assiagut avatilerinermuangajuni katingayittahaqmissuta pinasuahatigitsianittahaqhartamitsutalu kavamakkulu kavamavullu
tagalo daily mo отчету и nako mi lunga o harela ko mayunga pinasualaw ningano ang iyo alum ni ila ang iyo kalalum ni но piyareto yun ni pinasualaw mat нам полезная. piyareto yun suni piyat sa talimari ulaw suni kasi ni pivaligo tigilanga katigo ilon na ta Начиная от местного taman na taga uturaw titsiyang ubo hano pinasua hatigiya hatnibun ni piyak luni nunalin ni сотрудничания. nunanikchuang o hatigin no tikilogo nako mi pinsua hatigilang avugut Luupapujen uussaaqsaqullusaarnut taamma nako mi marialulupa funikkaaqataaqavit ila uhaaqataaqavit takugiallariailin ni ruvianartu marialu takkuuna takunnarutikku tuinnaqaluat tiluguugaluaq daily sampo pivitsa haqtigiallasimmiaqataqsaapinni pingasunik uhaqiallaqamakunni First, let me say in response to the comment shared by Lubov. uhaqa laukallanga Lubov uha yangi nulingayuni ila kiulaukallugu Lubov inututilauqatakasa simalaw yung inama pinasuttavunni katingayutsuta angi amisualunni nunaqtua mi pinasuaqtauyuni tagalumanikau uqaqaumi yanginni tusaqtisiguti giqqau yanginni amisuni pinsuaqtuni amisuhatta simammata ilaw simayu pinasuaqtauyuni Underscore the point that you've made about the Amalu significance of these matters at the local level all the way to the international takwa level. tukisimammilugi pimmariuningi nunalinni pigiarsugu nunaliktuangu hatigin no tikitsugu taganatan apirsuhaumima ila uhausirikain tanganunguyuittui pinasuartauningi nulingayumi ila pigiartau hammiunikunganu taannapaqnai gutiliangussimayu maana taga pigi nuivallialitainnahut pinasuartaulanga simayut ammalu ICC ko angayokha ila sivulik tauninga asitilanga sitillugu taanna namunga pallialanga mga takunnalanga vugu taga uhake pinasuartau valliasiltain naman uhakainnaqama ammalu angi hatigiga suarutiu hattariaha langammisuti pinasuttauningi nunaliktuangu hatigiinu nunaliktuangu hatigi katutsi hatigi pingani te malu sivulik palialanga sijui tamakkuninga ipigi jahahunnalangayut iwa kamea amisukallani pinasuarsimammiyo ammalu uhakallagu matuinnamitsungalu taakko pinasuartauyuni tukisinarialla tuni tusartisigutini pitahak mima tukisimahatigi ninginni kanataullu kalali nuna ngatalu Rachellu tamako tukisimahatigi gutingi silaw asitininga nulingayuni pinasuhatigi gutingit nalunertaw simatsiamata tusartisiguti mimisutik tagalikiw milugu Vivian ohakay natanga solitsia hutit kingo manaktu tahallarimma nunalimmi hanuilorutaw ninga silaw asitininga taga nalunertsigitsiaru matuinnahunga pivitsa ratta takwa inu hatigi katutsi hatigi katingayuvingani tamakwa silaw asitiningani pinso hatigi tilugi ilani ungitu malitsiarunne kallarivangon o hariallaru mammissungalu hatangutivu ilulisamiut uhautilugi nunatsiamarialummi nunaharatsi sivuni mi kingulliulangayunu saputsi simalangalugu tamanna pimmariugutilialummat ulugianaqtumi gutigi hattatavut tamakwa sanga hattatavut kisianilu kamagiyahariahalanganivut kingulliulangayunut himmarigutitsialangagumattuarutta piyunnautingillu atuqtautitsialangatuaruttigi umayuqniarunnariahatningit katimahattarunnariahatningi piusitu nunatuhamini inui nunatuhangani nakumi Nakomi
takwa keutiut hostano kersi yasi bugot kumogottinut wa kersti taugunnatunu Elizabeth halanga semiyu alaskami Elizabeth kersigit Can you hear me, Mr. Chair? sagunna hit tukumoktasi it's about that kersigit Please spotlight Inuktitut Kotzebue. Mr. Chair, can you hear me? it's about that sagunna hit Thank you, Mr. Chair. tu sabunga Elizabeth kersigit I want to make sure that you all can see my PowerPoint presentation. ako nga mita tilangayakan ita kunaw na set slaughter Yes, it's on. We can see. Okay, thank you, Mr. Chair. nakumika takokontawot nakumit sa botak Okay. If you can start, that'd be great. Thank you, Mr. Chair. Inuit leaders and delegates, Uvanga Koluk, Kikik Tagruk Minurunga. Hello, I am Koluk Carvalho, and I am from Kotzebue, wala Alaska. karalong mga Kotzebue Alaska may utsunga Acquisition of lands for Nana Regional Corporation and I'm ako currently nga the chair of the International Inuit Business Association. ang ayo ka tungal nga jawunga kumakta si hatot sunga lokat ni may yubing ano lo may uhala nga yung atak ko kersi tagon pipi balit daw nga Alaska may hano to kihap mga namin ito kwitaon na nagmot ako nga ha nikulo ko sok tino no nakakasa mo na silak na may hati silak yung may hatitigo nana tana cooperation ni 1971 minuto lokto ni ako Alaska nuna lingitang hatiging ningata July ngulo yumi tana $1 billion corporation wo ako nga PCG na 15,000 ni inu ni PCG na mahinusingin ni tako kamata kota ako nga 48 ni United States mi asingin nila sila kami aulan na hasungo yun Hanoi lo ni kasungo na ko ni 2.2 million acres sa Nunavut and Alaska mi 1971 mi hano na mi ang hatigi ko tinuna ta ko tini ako namin na yabon nunait In all of the work that we do pitu with tigit veterans, sigit we ako are pincho ako guided by tigit the sa values banana of ko ni respect for tasok to sa yugot responsibility to tribe, love for susugayahak people, ni nunatini all of these susugayahak ni inutuhat tini responsible resource development. nalinang Our values peratini and takwa ilagayaba inututa organizations inupet nututa ana timiyo yo nutsina me inututa okyoktatami we face similar challenges nameni with organizations tukitaron and nanak businesses. ako nang hang ni kulo ko soktanu The ako reflection ini nunat shows inututa ilagayabot economic development nuisut makita kasok ni muhak ni kulo ko sok na mo nanleni miyongolorta across our regions. Inuit wrestle with the challenges ako inuit at sukutra sa mata ako nang ilagayat na hak ni kulo ko sok na mamalo aperitin hanulok tin ilaw ni tinilo kamagayahak ni tinig piwalen ni nakinimut ako nga kamagayahak ni mi pitchahak ni nga ninunat tinita ko ano ititit siyo ikayo hatigin ni ngino ako nga inut sa mini pigaso ako na tini
days, we have heard about the ko challenges aka makullo naalaktilugu atsuqutinik kamala pipitsahaqutinik atpasuvini atotsko hatahaqattinu hatattini pitumahatit ikitsuta inwi nunaat kati moteqayat kaluaqsuta saanga hatiginniku takwa silaq pastipallianinga atoqnita uhausaqnitinnik ilusi trusia reahaqnit talu takwa pimmarumat ilunangi akuninga amakitangasuaqnimut karistitaaqunna tuni nunalitini takwa pimmarumata nammini tukitaarunnanarmun immineriunnanarmun takwa pitutsimahatigiittu promoting our businesses and economic akuninga tunisinermik makitangasuaqnimut hanuilinganningi silaqjuamiut in other parts of the world asingit silaqjuami hatibut air akuninga nunatinik cut off the earth from any development. yuqtatumik pivallia niliqinermik takkunani Risk of this black imakni and white approach is that it minimizes the anaqtiqiyatin vulnerability takwa of Arctic ini and hanuilaqtuuningan constitutional ukiuqtatumi hanorlo conservation immini mechanisms khi from unnanittinu the community and piuliarinarma goals. amala makitaqasuarnimma ammalu inutsuta ilunnaagu Self-determination and tana self-sufficiency nammini are tukitaarunnaniq immini khiunnani akkununga nappaaqasuarniku kingumariattinik aqasuqsimuutinik akkununga ilinianiliqani nunalittinik saputsinaqmilu nunalittini ilunnaagut among Nana's first businesses, many of you have aqua heard of the Red Dot Mine. hawimagatsi wettaaqmaan Nana owns mitsaanut land and mineral resources naana in the Red Dot nammini Mine haqtutaakkuninga that is a unique wettaaqmaan operation in Alaska. munaqartoyami taana atsiungittu angahatuki utiu Is one of the yuvinutsuni taana uyaqanniavik isik misilaqjuami anganaqpaami pitaaqpuyuguntu aqua toqainasuut umiaqjuat mi pitsuti Asian pitsuti Canada-millu aquninga atoqtoqajaqtiligu taakko uyaqannia taukutingi ana uyaqanniavik nuitavinniuju angahatikiiqasuaqutotsun akkuni nunalittinut aqua nunalittini pinasuqatsahatsiatinnagu ilagiit akilihattaqihaqsutit akiliqialammini ammalu nunalitta iliniavittinik saputtuunikut pivalliajauninga anga uyaqanniaviu naanakku angahatikiiqasuaqtiligu ayuinnanikkuut pikiuqsaanikkuulu pinsuqattaqarnikut mahaittinik nunamillu pitsataaqasuassuunik akkuninga angahatiki utittini ilooloyu taakkunungat ullumi pinsuaqatti qasungujugu mahaittinik aqqaaqutamaa umiaqtuan naltuarmat khilaluqanermik ammalu tuttunik atsuma uyaqanniaviu saniani aqua Alaskami ilooloyu tamatsuminga iloutitsinnermi inui hauyamayangannnik ammalu inutinanik pinastutaahattanermik From development of the mine, Nana has earned ana pivalliajauninga naana from development of the mine, Nana has earned pivalliajauninga $2.25 naana million in royalties and up to $2.25 billion ni pisimajuit aqualu 70% corporations in Alaska, or what is called Alaska mi kanuna khasimayunu takwa abe hatiki kutotsuni 85 90 ko kina ya haktita yu uyagannya bimut illuliqni kununaltini saputsuna meilni vittini ammal asingini pinso tasigutoyunik aqua 53 million akiliqutavini yupinasuttitinut akkuna 58% ni naanakkut iloyu hotoyut pinastitonikut aqua imminixigunnarnerma tukkitaarunnarnerma United States mitana namminihaqni aana uttoqootitsia tamakkuninga pigasuarunnarnerma illeqiattinik ammalu saputtinermik tamakkuninga pitsa tahaqutittininnunarmi takkunanga kiinoyanik akuninga aittuutiqaarunativanik iloyuhutittinut 1990s ni pigiaqsugu iltaqiyautilugu taannu nutausuliqhayangamaan uyaqanniavik anna
2008 mi pincho hati haksa mayu nunalitini amalukawa matin takwa tausulegan tunik kisumut oksolat sayamut aulasun timmahautileq nikut pincho tagotin. Red Dog is just one story, Okay, however. tatumi It's a pibitsahagotit celebrating each of our countries' karsi successes ilitsipalia and the sungatakwa development of nune that reflect our pigaso hataningini uttogote hagonamata mini Our aulakasugunnanikut businesses are just aqua as tied to developing hak local nikule economies gosok as mi we wot are to bringing in revenue pinasti hak from nikko emission takona go down kinau ni aul and tauningin no amalo min from my yard tuktagona to ni the pool kaulagona ni kalu in Colorado in Canada and aqua just okyokta as tumi kana tami march collaboration mi between nilgo Canada tolo and yu Alaska for kayo energy hatigini and Greenland niko for ilnevek renewable yongata petroleum Alaska mi and Greenland min lo food uksoro markets, ligilingin no kutjogapiolo renewable wa energy makustuilo collaboration tausuligontuni ke ikumahagotini kayo hatigini ko hawi magata ako nga pibitsa hagotini ukyokta tumi amisuni ako nga pito sima hatige kuna lang atilu hopagaganik ko timi hutinik amalo ilagayatini tapping into these opportunities in ways that kwa reflect pibitsa our hagote key pigaswak tenets lagi bring takwa communities and families ilagayatini together. ini nunalingi Mainly, we have makitagaswak ni ko ilagilo the takwa ability to ini contribute nunani to the titawin na development kaswak ni ko responsible ako renewable nang kasi development taguntunik of ko non-renewable nga resources nutawsili kayangitin nutawsili ko natin niloni countries and pita tahakon ututigilo next slide. ikhalian nilganilo Through the International Inuit Business aqua Association, silakyomi ICC hatitigu Foundation khang for nikulu Development, kaswakti katim mahatigi there are hatitigu long-standing areas hattasutili of ini agreement nunani with each other. ami hawi mga The takuni ability nga to build global trade or cooperation has been a akuni consistent nga challenge. usikattago COVID-19 titsani in atsugok particular has ta highlighted hattasimita nahani manna atsugok na challenges tutsi from having longoloktu capacity to navigate akuni the nga rapidly Arctic and stress on the nunalitini global sugaswako na economy, ningini kamalo increasing the cost of living sokkay si malaki and manunal stability of our tini kahang ni economies kuli in kosok the Arctic. nita Additionally, there is a growing narrative that the Arctic aqua must be treated as a large park where ukyok people tatu are preserved, ang voters standing up for it, piuliak tau makasore hamata ini atok tau singit piuliak inuit conservation like development can be in line with our indigenous piuliak practices mot and promote pipalian sustainability. titurakon inuit Disseminating them through hopagagani kun minake kunan ngini takwa must be done on a scale dosa hatake that nagata are efforts to address sakati sakatake social sunitako nga ukyok tatumik minake kunan muni ngayon ana The Ukyaavik sila Declaration kilometer called for the establishment of an ukyawikut International Inuit Business Association. inuit hang nikuli ko swakti sila Following the kilometer declaration, inuit a katutsakat bylaw tiginingan tanna pehoyapingi akhe piang outing akhe tolo Alaska mi Canada mi ako kutumelo Ottawa mi February 2020 mi bylaws nanuita prescribe venue additional executive ako authority pehoyapi akhe tolo yo pokton say ni wakto sutit ako pingasuit including the sila recognition kami of Royal Greenland as the vice chair and Magni Ipmaluk firmly with Magni Makivik Corporation as malak the secretary and Makivik myself. Corp I want to acknowledge and thank them alla tinga owangalo for their aqua contributions to our Jimmy efforts. Kupik naluna The kami bylaws jaka call for the ayun na ko executive tigilok authority tatini dako pihoyapi the legal review tunok body say katimayingit determine whether ako such nga commission will be created, pihoyapin nitsinikot recommend a member company, ako nang only tutsinik develop a recruitment plan, pibalian ilangan mik pinastisak siyok ni mi kamalo akako tama sibili pa mi 2021 mi as Kikik katima shared in his nakmik prepared IPA takwa his highlights. uhos sa kawing For the IPA kot foundation of IPA today, ako we have tung ngawing realized IPA turnover kot of leadership at in our sukuting membership, ako nang ano the inability to organize diverse annual Oktun meetings that sait benefit communities sibili pa and makako tama concern COVID-19 demonstrated haniman after na the four requesting pigeler of tilogo membership nuitsig agreements. aswa ko na nikota ko nga ilaw na kayak tunik Solutions that we have timiyumon discussed are to partner with the ako Arctic akhiga ako ti Council ako ti kasi and mayak Inuit ako businesses nga to makita ka facilitate sok their namon engagement ini asing makita ka in the so development of hak the ni kule ko IPA sok tino to ay reignite biye the kut collaboration and kasi focus titaw ko na on tunik working with amalo entities to build pinso hati hak ni kut and focusing some initial
Amalo ipigiyahangnikut hawisakotini ilingayunik ihallenik mo tuyaganenik mo pingaswilingatilugitako. The vision of the International Studio Ako International is not silakyamantiyo inuit sang sinatugolotako nga inuit ilotitsinikut makitakaswak na mo iminikaw na muntukitako na mutakwa pimaring paliatwinti. Ako nga nunalitin at sokotit ano iwalati lugo sila basit palianing ano amalo silakyomi tigot makitakaswak na song na tilugot ako nga ayun na sa nuitsin ng may ABM at sa mga ilahoy sa tunahaw ako nga bukto naksay July 2023 katimal ang may mata na kung may tusahon na katsi. Nako may makialok kanari atak date kayo silang at sutalo ako nga pingasunik 3 minutes nik host sa hao wikala ngayon apirit sa hao tilon ni bibit sa hao tilon ngayon 3 minutes nik ilik ko nakokme sana ohana katakte itu sa kominakento aku kitemi tamani at sa kote hak semagat nahani man na pitutikit suko ana angan nakpautit luko kino to sa kotibot angan nakpami pisongom ihalien itinu nahani man na pitutikit suko at sako na longa hatatok liloktok ako ihaluit ni kosi kasugeng asingin nununano ako nuitatitsiyu ubatinu ako ihaliatibot karusigun na tumi pipitsahake hakata sibumuaka haksutalo tamatsumi nga ako ihalewi pita ako nga haniman na pitutigit sugo nuitisi mama atsong na tunik ihaliatitinu na timi yokotibot piliw misimatiwintu ayun na nakmenik na ako nang paksingo tinik ihaliatit kawamakko no amalo silakdramayo asingin no nakusikaso hatanikko na isumagayak no nakasi mayulo ta ubako siulipaut lutan oha hatake hatakse nitinik at tanaktuning ano awatibot ako mahaiti ihaliatilo tusaktaw kaya hamata amalo ilawluti ako nga nalitwinang ni pesuyali tini kawamakko tinik taman na pimakyo hotiki ako uhalito at tanaktumi awatitini amalo makitakaswak nimi na ako kitu pimakyo susut sa kaya ni mahaitini ihaliatitini ako nga makitakaswak nimi ikayok mata ako uyakan neve hatu nang mata temat sena asi tinu ako Greenland meo mahait niko makitakaswak walom sungum mata ihalne nikolo ako nipeng sungun naksaw kaya hamanta piniak nilikinik ko Greenland me piniak nilikiyot sa nga minit na minit amalo ihaliatiw si matsunga pera ulit na kani mahitiw sungalo ako nga ikayo hatiki patsutakat ihaliatiw hatikalo mahitiw hatikalo tako ICC ko niping akaw na kayo ni piniak nilikinik tusaktaw kaya hamata o haka hak sungalo mahitiw sa ihaliatiw sa ako nga karustitaw ko na ni pipalian nila na may ilaw ito hawata na nakomik
anak kawamamik mahitusun ihallatutsun hautama inuwaso sungumiyok Alaska. Ako na nga host sa Hakotimenica, Alaska. Go ahead, Vivian. Thank you, Liz, for the sustained. Nakokmig Liz. Karstita kontunik piwalya ni to sakta sigutit. Nakoksahawo ini ilrayangin ni ohana kente. Achipasugi matokyoktame. Okyoktatume hotikitikut. Haken nakawite minito kita ako na nakmig. Malo atulak titaw ningin tamani Alaska me. O haken nakawe atso natunik sanga watatinik nunalitiyot mitsitini nunatini takot nakata nunalitini ilikot o haken tatin atso natu hotisini ako ningalo Inuktitut sitelin ko anak katinik rani hak natin naluna yeke nakawin ako mi taman na ilun natin yung pimake manaminik pikun na niwot nakok mi tao Inuit namini tukita ako nakahamata ala si mayulok mikut ang kogot nakok mi sakit sinirikainte to sakti si uti katakta ti nakok mi ki uti iwaw nakok mi. And also, Vivian was only in Pinka, Vivian nakok mi o hosted it Canada. Host sa hakot isi. I'll pass the floor to Ulayuk Akisuk. Ulayo akisuk musika ka. Thank you, Nathan. This is important to us. We all know that mining has affected us, affected our environment, and Inuit knowledge have to be included. Isiani tamako umayui namunga pala mga ta ipigiya kaya hako katigo tamako uyagang niya mga yui at tuwin na kalawaling ikalawa mga ta namutuinak simekuya walyalutik amaluta ko gawa magiyabu namituin na kalawak pata tukusikan na reali Inuit hawi maningi atok tau kan na reali han umayui Nakuya walya mga ta ubaguli tamani silak jo megat Inuit naman ni ako ni alap tamaw ngalitay naksimatsutik manawlatuk kisiyani ubago hausingin ni atulong mata tabu na ta na atsuruti kanarahang naktabot ino hatigi tugut silak jo ami takwa aulatawlo ako nang ikalo mata Inuit tamako umayui mitsano Amahanuatok tayo ni halag mga ta ipigatigo taman na uyakak na ni gayak nakpat ubal ni tamakwa umayak juwat ingat kaningit tamani nunagiyatin ni tamakwa hawis at siya haktabut manawagtok hawi mayuin na ugat titirak si mayo ni kisya ni takumamata tamakwa gawa mauyui tuliyok sang nakamik Kisya niliubago inuluta tusaw sitin ni atok si manak sawata manawag tutay ka na hikitani ko ni ang ayok kariyaw sunga tako ino hawya maningi titirak palyalat tabo uyakang na mo ngayon lunit volumita magkuno umiyak diwan sa puti-uti inakatigo titirak tayo si matilawit tamakwa ino itamanit si mayuil akawasak diwa kalami Hausirnik titirak palya siya bu at siyang nakatigo email yok si mabugo tamani nilimatin ni silak juang may tukisi palya yatinik masiji palya visual at tilugo ini usiriya bu taman na yaga ako nang nilakin may no ikaw maningat matulakin niya ako magatigo si bunit sa tinita magkakina wali ako tiyo na pitahang nakalawak tilugit kasi nita magko inuduti kaya bu umayuit namungalag mga ta ipiyahang na mayabog si bunit sa tin
makkuunami. In addition to They are going. comments, I would like to thank Les Carvalho Carvalho sa kreditininga nako me mayunga iltaksi umatsangana nako right back uyakan niavinga nako nga nainagatsute uhaken nakavit pipalia yoyuni maani Canada me nuitisimangat Inuit pipalia nindang cooperation ako nga Inuit kanga nikolegosok tinut ako nang atulok tisin mitokaka region isilak yung mitigo tang nikolegosok tinut ako nga on mi hawanganak mut hawanganak mi on nilakmut ako nga kawam ako na pinsa hathak suta ini nunangata malingangin ni atulok tisi hoy suta kawam ako ni dako makita kaswa ni piwale nakmo hang niko lang ni mut ini tatamani Canada mi ako nang asit situi lang apat maligak nik pigunan sa rayak suta lo tamak ko nga karis dito ko na to ni makita kaswa na may ini nga tamani Canada mi. Ulayo lo natano nakokmik o host tati Chukaka kingunlubasi Спасибо, Ялмар. Мы тоже очень-очень рады видеть тебя Omar nakokmik сегодняшнего председательствующего alias makipukot заседания. Очень-очень приятно вас видеть. И мы Tukoy хотим mo сказать, to see you что, till the king on the pango till logo было takani интересно alias pukot katimani ni tukoy mo to see gawit to sakat sa hot second na mapinswak to utiw si malakto ni alas ko nana ko po ko sa ngata у нас lis mo hayo koyo kentut начала работу tamani rasami общероссийская программа piya развития kami wata инклюзивного pinaswak to si gutimek студентов, чему мы очень рады. ako nga rasami pinswak to si guti sa nagtabi ni yung hangay katin no alia sa guti magtawot ang malo Понятно, как at sumapi pala ako tao nga tayo yung salamat siya tukyak tatok ako nga pipali sungot sa nung nakakasama yun yung ukyak tatumi ilaw hatalang at sa tatako na ni ilangin ni ka pinswak to si guti ni les mi to sa atsuta ako tako lang ayaw hanong ko po kayo sa pinaswasungon ni at siging ito nilo at siging ito telepalam mata at sige tutahak sa tilo ako tungawing ata tungawig lang yang ito ngawilengit katimaniyo piyak to si kuti ala si mayuik ilulitang ilok ako ala si mayok sa kredit sisin apak sudut sahau tegi on langat suwit piyak to si kuti ni arna piwi palam matamat mau na piwi sahak tito tatakon ng anak ko may tukimok to si ino malo na ato di si mayabot takot sa katalangan sa yugot at kuninga utoko at siyang kaintindahan pipali na kailangan yung nakome nakome makayalo tsakaka o host sa si na pipit sa hakti lang ayaga host sa otiminik ako nga tungawag ilugit host sa utiw kentut lis nakong may Omar tukumok si nakong may nakokayak host sa kaya apak so tilo pitut si mahatiki hati hamalangat sa nga apak ito sin host sin dakwa silak yomi tigo hak nikolo kosok nikolo kuala to sakto si uti kung takanana umitsano ako nga ayon ako to langatilo ko salamat siya sa kakami kukyok tato mitako pinso uti kilangaya siya ataw sikot miki yung wanik ano to sila kung tinipinso ak tahata
Malakaw magama ukopter mami ukopter tumi hatigi ko ilit sa hatigi ang nakata Canada lo Greenland lo ona atso na nagpango hatigi to ilit si mayaka pinchok to uting karsti to kung tingi pipalle yaw ningin ukopter tumi awlat sigum na nagsaulang at sa nunat tinitan na karsti to ningan tukisiwalle nagmi katut sa hatigi nitin ilqiyattinik ilqusittinik pimmaqiutillugununaaltinu ilqusitinu akko pinsuaqutissi kaillutuibunga pinsuaqatiqaqohiitsun kavamasinnik qaanganikuluortininillu tukissima tigiittisinikkuut ana pimmaqiummat ukiortatu pasivuninga aatkuninga allapalliasta aakkuninga nuitsiyuni illeqiyattinik haayunillu ilauhattalaaqtorni sivanittinik inusita nakoqmiika pivitsaqartitaugama tukimuortisiji aakkuninga nakoriwakka uhostaqijauju apeqsuutiit hawigiarumagutsu haaviqarumagutsuliunniit hawigiarunarsi nakoqmiik nakoqmi maqialulis Kimmakipaalamik tusaqtasiutti hakennaravik kingunliusimmiuq Mr. Kumminuk Ocean tusaq taatsuma tusau mahatigiinnimut aperoqpaliatitsanumi tusau mahatigiinnimik Mattua aqqaqagassaarpasikkami nutseriner na mitattilangajakka haanaqani tagauvo ana ohaanaqillangajaqa tusau mahatigiinnimiammalu pipitsaqarmi peroqpaliatsinikut Pinsuaqatigi sutatamatsumo tusau mahatigiinnimu pipitsaqaq tisiinikkulu peroqpaliatsima ICC ko allavingani an ohaalangama pinsuaqtatinnik atautsikut saqqititsiniuyut tungavituutsatinnagutaanna alaskami ICC ko atautsikut tusaqtisinik mitamatsumo tusau mahatigiinnimitsaanu ko hanoktu utau yupaqnasimmautingi pinsuaqtata akkuninga katimaniarusihaaqsuta hanoktuurusuorniu ICC kunupaqnasimmautiviniga December 2018 ngutilugutaanna atuutijauluiluq aatsumo piusigiartuuninga tusau mahatigiinniup iluaru issilataagullu katimaniarusimmik tukitaasiloijuku tamanna pimmariumma taakkua ilautitauriaqarninga uvikkavut piusigianikkuut pipitsaqaq titaunikkuut maqquni ulluuni naayuni katimanimmaqimi tamakkua ilautitauriaqarningit uvikkait ammalu suungusigiarmi pinsuaqatigiinnimik ammalu ikayuqatigiinniku takkanita uhaaquttuuninga katimaniarusmi pimmariqataulortuq ammalu tamanna atautsikuqutautillugu pimmariummat ilautitauluni pinsuaqtatinni pimmaripaalamauvattinnut silataako taakkua nuitattauninga ICC-kkut atausiutillugu timiuyuuninga atausik tusau mahatigiinnikut piu ukuninga atuqattasuta tusau mahatigiurutinik piuyuuninga nuitahattatu atausaqmi nipihaqtisinikut takkuuna tusau mahatigigutikku haqitauyakkut allavittigullut ICC-kku allavilimaangitigut ana pimmarimimi atausaqmik
ICC kuri alla bihaqnitinni Instagram ko Facebook ko YouTube ko asigni tiullo tukitari simagatan kaluaqsuta takuna sivilipotsi rersare haratta takwa tusomahатigi guti nallingi atoktaunaq saumangata asingillu tamanna pimmarima ICC atausermika tuqqataq bihaqtusaureangani upaqataq yutahareangani haratoyakkut aqua ilun takko allavillima ICC ko allavehutilimaangi tusaqatsanik ICC pinasuaqtangi takko upaqataq biha tuaqmata amisuni atausermi allavi bihaqatta onnasuta akukuttumik aqua ini taqor haqtilugu ini sukamporota tilu Canada mi ICC Alaska amalo ICC chekak.org pimmarium tisomahatigi hatta langauta okyokta tukmutigur pimmariu langama taman atso nangin nisawaya matakon nga pigaswa kaya pinso ako tiyuni takwa ilo agot ako akasok si Majoy pimmarium mi pinso hatigi unna tiu mata ilun na tinut pigi yahak sutralo alla si mahtau ti buti akasok bangun tenga Thunderbird me atok tilugi Gmail Microsoft me atok tilu utu ti lo ohak tau ken nama ullo hoti bot atau cikut ceng ngitu sungu tilugit ti mat sena harita ko hummo ti tau sima yo kakasok semau ti tu sama ti cikuti taman pimmare masibun tini alla sima yo tahau alla sima yo hau ti hare haksta tu sama hatigi utin lo nakatimanak mi podcast pimmare mi mat nui sima mi gato sita mai akago na tilugit taman karusitse ninga epikitsugo taman Spotify kot takuna tati ICC ko pinsuak tawanengi tu saakuna tu si ICC ko pinsuak ako tiga simayang nohos ka simayang ni taman na piu yu kajabot kars cheta bat sugot tamaw nalo ako nga atul lak ni butama ko nga katimayi atok na sasangolak sutilo Bubako pinso hatigin nimik pibitsa haktisinik mi pipaliatitsini ICC Canada ko ICC Greenland ako nga pinso tisiken na haktisi mata ilnevatyo Greenland ako tigitsago pinasuken na tuniilin niya tinik pingasuyok ti takhi getama ilaw titaw walya ning rehak ning ubik kepi marimay sisikono nui walya yut sibulik ti pinsuak taw tinga pimarimiyuk ilaw titaw luti ubik kay ilaw titaw rehak ningit at suminga taman na karisitsya nga nui tasimayuk Toksu katikin ni milo pinsuak tasigutik. Akno si mau tehare haksuta obik kay henak matatak ko toksu tehatikin ni pinsuak tau ningan utana. Karsitse naksauna kalwaksu ni ngim masuk yang walo amalo atsiging itu ni kapinsu tehak kuala molo. Aqua elinne nene atsiging tu ningilo takon nasugit nunak yomi hatiki silak yomi ila okoptatumi subli pami akkarok me epiki jahalo jugut aqua elinne ti Greenland me apexusema yubattini ikayok tawoma nraksutit aperisimajut
Ako nga nuna vimme pitutsimahati harumatsuti aqua pitutsimahati tigasuaqsugit ako nga toqsuti khatiginnimut atsigingitunikun atussuungit tamanna atsuqnatu khattasimamnuna leaqasuarningit iliniatsigit ilinianilgana mupinsuaq titsigutinga atsigingituni pinasuutti kharatta pin Takkonenga ikayo hatigi tia onna nginnisau titsilakhemmimata tamanna khemikholangatta siwanak mi pitsia hattalangotta takkonenga tauqsiutti khatiginnimik piusigearin mik tamaginni nunanni ilinianinderenak aqua saqqititsinini saqqititsini qaoyoq ilinianinderenak mu pinsuaqtaguting pivitsaaqtisigutimi piruq paliatitsinami ilinianinderenak malutamanna kamagiyaunnga pimmariummat unnalu pimmariummiyoq uharumammiyaqa piruq paliatitsinami khanuilerunaningini piaqai uvikkailu ammalu inammariit inutuhait Hawi mayuinau mata nakhui ratit inu hatigit atau simata atu tisimagama ICC pinsuaq nitinni aqua amisui ini hawi mangamata inu hatiminik piare piluaqtumi ICC kuliatuarami tusa hattalituarami uhayunik uhauti hatta reha atigu 56,000 inu tuinahama Greenlandmi kisiani 56,000 tuinoyanginata inu tuinausuta 180,000 mimata inu limasilak yomi ijingi uisu pale alias tepalot sutila siwili pame hawigiutuarami asingini nunani inu tuinahagehangani tanna ijingi haummasupale alias ulaksutit hawigiutuarami tanna pimmakipalo johortigiyakku anna piuq paliatitsinakmik hawimagehaqmata inu hatittinik piaqavut tukisimalutit tukisimatsianutsaunaqmata nammini tinik ileqqusinttin silaqyomiutiguttamanna pimmaqiyohotigakku kausuttu la ngagehaqningalu suvunakmik nuqqaqiaqutigalugu manna taigumammiyaqa ukkiaviup taisigutinga atsama oqqisuqsimuutinga tiliimo tiu pinsuaqutigiyangitta tusaumahatiginniu hanuqtuutaaqutingit haijunni sitamanik aqqisuqtooloyummat aqua atuleqtitauqihaqmata aqaarna haijunni niriuriyahaqsutalu pinsugutigilангаtsugit aqua ilnianineqinekmik toqsiuti khatiginnimi ammalu pimmariumma ICC pinsuaqtanginnuk pinsuaqhatiginginnut amisugummata pivitsa hatigi rontavu podcastkut tusaumahatigiigutikkuut qataqpi upakattare harataujakku atuq tuinauneqsutalu amisuuneqsatigut Iceland sila taanami ilaanungituq asungit ICC sila taagu hawimaqunnarihamata ICC ku sunasuaqtiumangata inui pimmarihotigiyanginnik tunguavittinik illeriyattinik akkuninga haritaujartikunuita titautsiariahaqmata qua amissuit atejaugusinginni upiqtisigummasungumata saputiyui ICC ku hawimayakka taakkuatagatusaqtisiutik nakoqmimaqialak tanna nakoqmik tukummingia maanna
anige hagatakmat panittaqataq maanige hakene matakane hatiga utilanganingani niriurijahatsiahu atuni nuna haqliuyuit uqausit sa haqtilangalermijakka uqaaruutiuqqauyunut qivioq nustram kalaallimioq qivioq ilinniatitsiyi ilinniavirtuangani kalaalliit nakormiik ilagiarigumafunga ilauvihaqmigama assianutimiujumut ayuaittumik tusaqatsamik tusaqtitauqqaugatta tusaqatsaniaq tikut uqarsimammata inui qauyimanningimmata piyunnauti haqmangaammiik ilingayunut naulima aniqtiriyui piyunnauti haqninginnut uqausiqmulu piyunnauti haqnimut taimaimma nallinginnik piyunnautinik piqaqaluaq mangaata inui pimmariuvoq tusaqatsaniartinu aiqattarutta uqaaguti haqluta tamakkuninga qauyimautitsauniartuni pimmariutsutillu ilanganillu pitahangnilluassu qauyimautitsanik ammalu sunait pitahaqaluaq mangaata qauyimagassuagiaqarnasuungutsuni naulimaatsia ilunalimaangi tukisimassuungungimata pillukugialitiguurtuni piyunnautiminik kisiani uvattinuk kisiani ungittoq ukkuingaatsiariaqartugut uqaagutigitsialugi tamakkua qauyimautitsai siammatitaugia qarmata naulimaanu ammalu ilanganillu atsuurna galassuungutsuni qauyigassuarsuni sunait piquyait qanutuki haqmangaata inunnutu saumajaugiali tamakkuanakormi nakormiik uqausitsaqarataaravit alaskamiut uqausitsaqarmangaata. Good afternoon, Yalmar. Can you hear me? Yalmar ulluku tusaavinga. Thank you. My Nakormiik comments will be very short. uqausitsaqartunga naittunik Before I make a comment, I would like to uqaussiqanginirani personally thank Tukku for using tukkumik nakormiigumavunga her PowerPoint presentation atsinguami atukainama nuitatitsikainnama I recognize the photograph haritaujakku nuitatitaminik ilitariyaqa I am Inuit mipisimayutainatsinguaq Alaska ICC gut atiliarisimayanginnik taanna ilitarilaqikainnataqa atsinguangummat yuppik taanisertinginnik ammalu teikkua taaniserti panimma aulasuungit nakormiik PowerPoint niivi taanna nuitatikainnaraviorquyana nakormiik uqausitsaqartunga naittunik Thank you for the nakormiik communications and capacity building report. tusartisikutiraqainnaravit tusarutileriniqmik ammalu piunnasivallianiqmik naluneersigumavut ICC-kkunik upigusu utihaqlutalu ilautitsisimammata uvigartunik ammalu qanuqtuurutihaqsimammata uvigartunuulangayunik ukiortatulimaami tamanna toqaaqniussuni pimmariummat sapummi sialangajavut ICC-kku pinassuartangit
ukiuqtatumiuni uvigartuni ilautitsimatana kormi. Mangitsuak mikrofonera Vivian qoyanarussuarsa. Ilaniamitok qaninguutigani nakormi Vivian tusaqtisiutiqakinnaqavit kanata uqausitsaaqasi Nakumik, nakormik I'd like to thank Tukumingwak for tukumminguarmi nakormigumavunga and tusaqtisiutiqakinnamat ammalu the Canadian delegation shares your kanata miulimaat concerns around kikkatuqtingi involvement katingayingit youth and the building capacity of angiqatiqatsiatuut uvikkait ilutitautsiariaqarninginnik ammalu ilauqatiutsialaarnimi aaqilanaatsiatugut Crystal Lapensky uqaustahaqniamat tamatumongailingayuni. Thank you. Thank you, Tuku. For the presentation. Tusaqtisiutiqakainaqavit Just wanted to quickly mention uqakallagumattuinatunga aqqaaguulortumi ICC Canada pinasuutiqaqattalermat nalunersivallianermik nalliagut uvigartuit illautitaugunnaqajaqmangaata ICC Canada takkani aqqaagumi haqitaujatigut katimani haqtisilauju uvigartuni ukiulinni 16:35 mut insight and awareness of what their priorities are sunani climate change. sivulliujauguti hujimmangaata suuqlu silauqasitipallianinganut ammalu uvigartui inuit Gain awareness about hauyimagiahaqmata ICC-kut kinakkuumangaata sunanillu tiliyaumauti pinasuaqniqasuungummata ammalu pigunnassipalliaqiahaqnimillu taakkua katimaniarussiit haqitauyakkut atuutilaujut That was very similar to something that you would do in a strategic planning session in person. We had post-it notes all over the screen. Allasimayuapinnilu anuitatitsiqattalaujummissuta And one of them, of course, unalu ilanga with a focus around climate change. silaulu asitipallianinganuna haqqaasimayuit qauyimausingit sukuiyayillu qauyimausingit tamakku haagutigimarihattalaujavut Gaining knowledge about who ammalu ICC is. ICC-ku kinakkuumangaata tukissisai utiulaujummiyoq uvigartui tukissimatsia suungungimata ICC-ku sunamangaata kanatamitunnaungit tukissiani inuit nunangani nanilima ukiortatumi ammalu tuku nakukmiigumammiyaqa uqakainnamat kinguumanartuugianga uvigartui ilautitautsiariahaqningit tamanna tukiaguurmat sivulertingorpaliajui uvigartui pinasuartau ningani taakkualu uhaagutiujui uhaaguti qattatuikayusiqunartuit portunirsai katingayingitigut pigunnasititsivalliariahaqarta inuit uvigartunik inuit nunanganni. Thank you, Canada. Taavap Canada qoyanarussuaq taavap Nakormik Canada uqausitsanginnu Чакоткамю уқауситсахармангаата. Да, спасибо большое. Мы тоже совсем коротенько прокомментируем. Накокни Мариэлу найтуми уқауситсахартугут. Ее малышке тоже большого здоровья. Знаем, что сейчас ханминисиахувиивагут паниапингануллу тукумми хауйимавагут остальное все будет. И хотим сказать, что пироқсайгиами пиарарми пияриатуюсуунгуммат ханминисиахувавут аммалу пиаранга ханминисиахутсугу аммалу тусартисигутингани исумаиннанакорсатугу пиуитсугулу илаувихарунналаартугут пинасуарниухатталаартунут uvikkait ilaugiahaqninginnuulingajunut ammalu sivulertingorpalianermiik pinasuarniuhattalangajunut
nunattini haqitauyaub aqutingit sukannisaulalaqmata ilaunnassia hattalaalaqtugut haqitauye pinailutangit avviatinnagin. Nakukmi lupa uqausittinnut taakku tusaqtissiguti sivullingit isulimmimata tusaqvihaqsimatsutalu nunahaqviuyuit uqausitsanginnik maana tukimwaagutimmu takugiarutta qikanginitini 20 minutes hanginnaratta atuni nunahaqviuyuit uqausitsaharumagutik pivihaqti igumaliqmiyakka ullumi tusaqtissiguti uhattahaujunut katingagiarsimayuit pivihaqtilermiyakka apiqsurumappata uqausitaharumappatalluniit atunit nunahaqviuyut 5 minutes ni pivihaqtilangayavu green kalaalimiut sivulliugunnatut uqaustahaqpata kalaalimiut uqaustahaqumapata pivihaliqqusi Apa ya nak? Saate kuva, saa. nakukmi marialu pigiarunalakkutit nakukmi ICC kukalaallit katingayingi kikatorlugit ullaangummat ilitsinut unnusaulertilugu uvattinut tusaqtasigutiuhattahauyuit upigillarittavut ammalu silau pasitsipallialerninganu uqaagutiuqqaumat piluartumi angunasuttinut ukiortatumiunut taakkualu silau asitsipallia ninga pitchutiutillugu soqqatauhattatuit tamanna pimmariuma naulimaatsianut uvagut inuulluta soqqatau qaasimayugut nunartuamiulimaani uva timmiavut uumayuit imaqmiutaillu pita amissummarialuugaluartiliukissiani amissuitigullu silaup asitsipallialerninganut piuniqsamut pivallitaugunnarayaqmiyugut kissiani nipihatsiariahaqtugut nunartuamiungu hatigilimatsianut hanuq silaup asitsipallianinga suqqai niaqmangaat atausiulutalu nipiuluta silaup asitsipallianinga pitchutiutillugu ammalu ICC ku atausiqmik nipiharialiit ukiuqtatu sapummiyaugiahaqninganut nunartuamiungu hatigit sivuliqtimaringit tasaanginni taikkua sivuliqtimarialuit nuitsilarisimamimata silaup asitsipalliatitsigutinginnik suuqlupuyorlunik tusaumatitsiguiahaqtugut nunartuamiungu hativunnit taakkua puyorluit hanuq suqqaileqmangaata naamangittukut avativunnit silavunnik takkuuna silaup asitsipallianinga pivallinartoq naulimaanut laqqayangilagut kissiani atausiuluta atausiqminni pihaqluta hanuqtuurutigigiarallarittavut tamakkua ammalu suliyunik uhaatsialuta soqqataulernitinnik nakukmiik tusartisi
kainatuit piluartumillu uvigartuit ilaugiahaqninginnut uqaahattatunik nakukmitunga taimaimmat pimmariujuritsilarikkunga pinassuartatinnut uvigartuit ilaugiahaqnialiqninginnik ammalu pinassuarnia nivut nipiqarutiuniartilugit uvigartunu nakukmi 2 minutes missään se oli piffissa nakukmi tuossa on kussiuktekenna 2 minutes hanginnarutsi Kararimu 2 minutes hanginnatusi tämä pesengilaqtaava Alaska aamilissi yuyangitok Alaskamiut pivihalerivusi atlaapialuit uqasqartissinnaanissiin haustaharutsi Good Pursuititsaharutsilumni Vivian Ullukut Yamar Vivian Corthias katingayi nur Alaskamiunut nipigiyauyunga several different locations throughout Alaska. atausiungituni 18 delegates katimaviharatta Alaska iluanilimaat 18 katingagiartsimayuit Anchorage mitut Barrow Katsubiu Nome Ammalu Bethelme 5 minutes ni piviharatta katinga hati gertusimayavut nallingit nalliani nunalinniitut uharumagutsi kayusigunnaliqtussi Barrow mippat yielding Barrow nakormik Vivian pivihaqtisigavit takua tusarutulerinermuulingajunik assinginnulu tusartisigutiuhattahaujunu tamakkua ilunnatik pimmariujuritsiatakka tamanna pimmariujurillariigakku ilinnianilernermuangajunik ilinniatitsigutinuulingajunillu ICC kulu kayungirsagiaharniasutik inuusuttunik ICC ku uhausiri simayanga ima sunahangilaq nuitangikutta taimaimmat uvigartuit ilautitautsiariahaqut ammalu ilinnianilerinik pimmariuvurtaanna angajoqaavut timihutitta piyunnautinginnuulingajunik pivihaqtusiyara nakukmiik sivulerti iqqaititaugiakainnahugu ilinniavittini Alaskami uhaaliqatta ilinniatitsinirmik piarattini ICAS mippat North Slope mippalunni maannautillugu ututigilugu ICC kutsunaumangata hauyimangimatalunniit nuqarsiunirsait piaravullu ammalu tukisimagatik hanuq ICC kut nuitaunimangata slope kullu hanu nuitaunimangata taimaimmat iqqaititaugiallahugut pinasuariaharatta tamakkuninga nunattinillu uvigarturutivunni pinasuaqatihariahaqtugut awalanirmit nikkimut pinasuaqatigitsutakisiani katutsihatigitsuta akulettuni nuitsigunnassuunguatta imminihituinnarunnailu tanakormiik nakormiik Alaska mi Barrow mittut ammalu Katsubiumi Thank you. Can you hear me? nakormiik tusaayavunga kayussigit Thank you, the head of our delegates. nakormiik Vivian, appreciate. Vivian On behalf of the delegates here, there's a couple of things. katingagiarsimayuit maanittut kikkatuqlugit uqarumakainnarhunga piluartumi
tusaqtisigu hatta tunu takkunani takkani pinasuarusimi ammalu qillanaqtunga uqammariutimi uqaaruti haqniaratta taina sivulertivut ammalu Arctic Slope Corporation angayuqqaanga anu uqausiriau kainamata ilniatitsiga haqniit piaraqnit ammalu nuqarsiuniqsanit inuhativutta mitsaanutikakkamiut kalaalimiut kaanatamiut ammalu ICC hanornuitaulornimangaat Evan Hopkinslu sivuni liarilaurtavininga ammalu COVID-19 iqpassimatillugu atuutitillugu ilitsilaujugatta pitutsimahatigitseriahaqnimik piluartumi uvigartuni tamanna sivulliu jau tissimalertavut nunattini nunalit minillu pitutsimautahariahaqniit ammalu nakursatugut upigusuttugut tamanna sivullirutiu hattalaurmat tamani nunattini istuligiarutigilugu uhausirigumayaqa ilingayoq tusartissigutiu hattalaurtun hattahaujunu ullumi piluartumi ilingayunut pitsangugunnatuni pivalliatitsineq nunginatitsitailinik atoqlugu inuppiakkut iloqqusingit kinaunivullu naluneersigumakainnahaunga sivulertiu hattasimayuni sunaillu tusaumayau titau hattasimamangaata puulermut sivulertiri hattasimayavut uvattinit aqusiorsimammata ullumi inuit tusaumatitsigutigi hattatavut ilitsi hattatavullu inuhativunni pimmarimata nakormiik Alaskami kikkatortivut Yappeaquyalaruissuaq Mary. Massakkut nakormiik Mary. Canada. 5 minutes ni atoqsimaliratsi Canada munugiasigivugut. Thank you, Yalmar. Nakormi Yalmar. Nakormiik. Nakormiik Yalmar. Pita Atami. Nakormi Nathan. Pikianginakani. Uhausi harumatuinatunga inusututta ilanga tamani mimat angusa ila atinga. Tanna sivunit ta ilanga. Uhausi rigumakainarako inusuttu ihaisimaninga Kristo uhalo mima ipasa uhalo mimat imange ruti hanuilo ruti unia mangata uhausi ulo mimata hawimagama tamakwa pinaswakta valia silanga giangi angayokanga nuta ICC kutili yaugi tuakpat ammalutau tili yisi maliksuta angayokhari langa yavunni nuna vunni ati nga lisa hopikualo pinaswa hati halaki langa yo angayokhanginni ICC kun tukisimayotsia hutuinataka atau situinamut nuna lektuamo aula tau tangima ICC pinaswa hati kisungugatta pita haktisiaksugita makwa pinelta harutivut isumalugi yavup sivumua rutigi yaugutitsangi pinaswa taulutik atjigingita palunga kingunek mi katimaneri hatta simayatta haritau yatigursutalu ratta katimayillu tamaunga kutualiarsimamata atau sikmi hariami hatigigaluaktugut kisiani kingumat sivunga inu hativunni Alaska miungugaluakpata kalali nunangani miungugaluakpata chokok kamiungugaluakpatalo kingulipami ICC katimanimmaringa miteya gusihasungunginatillugu nunalektuami katingasungutilugitekani 2002 mi upinnatu katingayi hatiu simamigama uharilla lugulu amisuni utirtuni takugiami nutaungituni galangangitakka ammalo ilau silteinatuni takugiami alianak misuni
naunnersikalla matuinna hunga amisungituni ICC kutiliyaw magutinga avati makko akaguni pitahaks ICC khalik lawsimamani avatiligini tiliyaw maguti hakmat avatiligini pimmarialo tigattigo sivumua palialanga vogut takko pinaswaqtavut manna nunguyuittui illegutitsayeit pinaswaqattigit kanatami angayuqhaavo natan apirsu laumimat hanuiloktu halangaba illegutitsayei nunguyuittui pillugit niri suvu nihivut suqqatautsautigilangammata tamakwa sukkunartuit khaimmata aqqusa matauvattinut pops takwa uttoqautitsiangul uttoqautitsiangummata takwa aulagunnasi simagattigiteimatsainnaq pigunnasigiahaqqugu nipi haqqqugu 80,000 ni unuqni haqqqugu amisuni haqqqugu nunaqtuami kitsianilli isumagiyaqa Gavama haqtitaungi kaluaqtuwil taqiyauyumi gavama haqsimainnasimavugu inutuinnausuta nunagiyattini ukiuqtatumi pitutsimahatigiigudit kutilinnauvugut uqausiqalituaqatta ikiqasaqmik Northwest Passage nguniqaqtami tamanna nutaangungitu umiaqtualu aqutihaliqpaliagassu ninginni takuhattalangatsuta amisungupaliatuinatuni nunaqtuatinnutikituni umiaqtuani takuhattaniaq tusaugatta unali suqquitukanatami pitut atausiuhatigiingugatta inuhatigiingutsutta takwa imaqutivut tamannamanna aniqqavut nunaqtuamiunguhativunnu tukisiyausimagialik aqqusaalituaruniu suusugiyautsiariahaqsuni taga IMOkkuni ataalikkuuliisakku pinassuammarilaujummati itsivau taatitau ugutitsavunni uharunnavihaq unnahulluta taga uharumavunga tamanna aniqqarigattigu qauyimayavut tiliuqtautuinavigigumangitavut aulatsiyuvigingaarumajavut Yalmar nakupmik marialuk Yalmar taqsaapigiallamik angayuqqa rialla qutivu uharunnati gayaruviuk kisiani nakupmi marialupivi haqtitaugama Чококка. Спасибо, Ялмар. Ну, учитывая наш опыт, что мы умеем научиться быстро, четко и ясно выступать, как говорится, у нас в России говорят краткость, сестра таланта. Поэтому мы Isumattinik uqaagunnaqatta и очень-очень hannainaagigiami pisittialugiahatnattoq pisittialuugassuassivugunnainaarilluta pimmariutitavunnik nakoqsapugut uqalimahattakainnattulimaanik ammalu uharumatsunga pita uqakainnamimmat saputigumayakka uqausiqikainnatangit takkumut katimautilaaruminartoq aqqaagu atausi'miihatigigiami issuaqnissausuungummat Yalma uqakainnamimma akuniutsaneraqsuni takkumut katimanitsarilaaqtavunnik и силу. Вот очень tuqa niqassiyugu upiqngangani 2023 mi atausiqmi hatigilaaqluta katimaluta ilulitsaami Yalma uqatsiakainnamau takkunani ulluni takutsaumat atausiuhatiginnivut naalahatiginnivut tusaahatiginnivut uqaahatiginnivut apirsuutikattanivut takutsutallu takutsautitsissuttallu ICC aqisuqtausimagusiha massivimuattisigutiuniaqtilugu upigusugutiu lunilu inuusinginni inutuinnai nunaminittilugit nakupmiik Lødborg
Suli 3 minutit tojarfissarimasit oqaasqarnissassinu. Lubov pivitsahangin hutitaqsaapinni pingassunik. Uhalimagumayuhaqqa pivitsahanginnama. Dwayne Smith makes Yalmar Dwayne Smith uhalauqtutitaugunnaha. Ja tukotka oqaasqarussuni. Chukokka Nilunaqinngilaq. Taava Не будет никого света. oqaasqarniarpu Lubov uhaqtu pivitsahaqillatitaugiatungineratsuni. Tukotka oqaasqarniarpusi. Taava tassuum killippugut tajoaluartumik Canada oqaasqartikkusukkaluarmat taana piffissaarupparput taava Chukokka uhausitsahaqillangimat. Sukia pivitseerutiyugut. nikkassalaasaagut isiannip qinnugiissavas issiananalaa Nuqqalauqtussiyugut. tusaqaatsaanguaq maattoq assilisinniartuungoq taava sassorneqaassuungoq qassilisilorut Anittaili huyiyunga atsiliuqtaulangagatta. Nikoqqarusi hallukua pigiahalangatsutalu. Atsiliuqtaulituarutta. If everybody can turn on their video, we would like to get some screenshots of everyone that is in the Zoom. I think it's okay for our interpreters to be on it too. AVCP, are you there? Can everybody turn their videos on so we can get some screenshots of everybody that's here? AVCP is here. Okay, I didn't see your camera. Okay. We still have a lot of people that aren't showing their cameras. Carolina, North Slope. Are you on? There you are. Okay, John. Okay, I'll be ready in a minute. Let me know when you're ready here. Okay. You want me to go ahead and start grabbing them? Sure. It'll take 2 shots. Okay. It'll take 2 camera shots to do this. So we're ready? Okay. 3. Should I count down or you want to count down? Go ahead. 3, 2, 1, smile. Wait, somebody has their hand up on the screen. Okay, everyone look at for 10 seconds. Hold it. Hold it for 10 seconds so I can get a couple shots. Here we go. Okay, let me do another one. Oh, it's going to be 3 shots. It's going to have to be 3 shots. Ready? And 3, 2, 1. And I had to do one more because there's 3 pages of us. Hold on. And 3, 2.
Oh, somebody's moving still on the third page. It is, oh, there we go. 3, 2, 1. Okay, let me do one more check here to make sure I got everybody. I'll do one more time just because screens are bouncing around. Here we go. And capture. Capture one more time. Everybody's eyes open. Okay, I think I got it, Bridget. Let me try one more. There's another person that jumped on. I'm going to try screen 2. Ready? 3, 2, 1. Ready? Go. Okay, I think I got everybody that was on. Okay, thank you, everybody. We'll see you back in exactly 15 minutes.
If the delegates could please return to your seats, we're going to get started soon, I'm sure. Tuossa pääsouspaa tämäkkennossuhut. Keräsit tämäkkäput. Раска. Света, мы на месте. Раска Omar, tämäkkäpisi. it's Vivian. We have quorum. Canada. Canada has quorum. Чукотка. Котка на месте, мы с вами. Jos tämä sipeus on niissä tikilluangaitsi. No juppunga. Silkikkeruattu muka suosimassa susi. Täällä mässäkkut kulttuurikut ja kutsinoit pinga jyssäät papput. Mutta pinga sut ingasaufta. No juppunga ja kutsitessa nuon naadu siinä siissi. Tänne nämä sippät täällä siirryttää sopput. Teeli samputoro. Piffissakingussa. Akukkumappää. Ei, Janice Parsons ngovonga kutsuamiungutsungun. Santi maklawanga kutsuamiungummisu. Katachanek mi pigiangauti hasivugu himmikuluappimmi. Katachagirutta ingilangatsuno huluppami. Hulupa hulupa payu si suga wili pamunga mayu wiwi pamunga ne hagu atsakabu pamani atsaku ti kutu hutit sama
Kuhilia hutuhutit sama Sala salala Atangon lai lagi batsiu Dimagatu ilagi batsiu Aulatu higuno higuasi raina tu sayo nagami au yigami mama yigami ihalutugami ai saniyo nalopa kutsina tsayagami unganayo tsayagami inuit na mini ukwa hakamata ukwa gataika mekotunakaika mekotalagataika ihuluwiukwa sanguluwin umilitinluwit kilitinluwit Musagama unya saligama iyi kahala Ona kinguli pausiyo ingi siyabut ya Upili huvakami huvaria yurimayo ayaya Kami huvaria yurimayo ayaya Is that good? Kianak, Sandy, and Janice. That was beautiful and underscores how much we're missing the opportunity to be together for drumming and singing and dancing. Also, thanks to Yalmar for the good work of chairing this morning's session of the General Assembly. The present agenda item is the adoption of the 2022 to 2026 declaration. And I have to be honest that this virtual General Assembly format has presented challenges for the preparation of a declaration to set Inuit priorities over the coming years. However, we've managed to identify the critical issues of good governance, security and Inuit Nunat, health and wellness, language and culture, hunting and food security, the Arctic Ocean and the marine environment, as well as the infrastructure deficit that many have spoken about already. We know that these matters require our continuing attention and our advocacy. We really did struggle with identifying, starting in late December, what the priorities ought to be for this declaration to
embrace and to set out directives or mandates, continuing mandates in some cases, but also some new initiatives responsive to the new fora that we've opened up in the last 4 years. My hope was that we would arrive at the opening of this General Assembly with a declaration that attracted and achieved consensus by all of the regions because of the very limited format through a Zoom meeting to really engage in good dialogue and any possibility for negotiation. So it's my hope that we can adopt this declaration by consensus. I know that each of the delegations have had an opportunity to review the declaration as it stands right now. And I should note that we also heard reference to a proposal related to the declaration, though the document hadn't been tabled or was not presently on the agenda. But for this reason, and my desire to really implore upon each of the delegations to express approval and consensus for the declaration as it stands and as it has been drafted, it seems only fair and a courtesy to allow the proponents to address the comment that was raised. But again, I'd like to underscore and implore upon everyone to consider what we have done across all of our regions and across Inuit Nunat in order to set the direction for the new leadership that's incoming. So in this regard, if I can call upon the Canada delegation just to refer to the comments that were made concerning cross-border issues and mobility, recognizing that, again, we'd like to achieve a consensus on the document. Nakumek Daly. Yep. Yes. Yep, go ahead. It is our understanding that there may be opportunities within the next year before we meet in Ilulissat in 2023 to further improve the declaration that hopefully will be passed by consensus today. And we in the Canadian delegation will work in the spirit of goodwill for with other countries and defer the recommendations that we've put forward. Thank you very much, Natan. I think that's quite right to underscore, and thank you for the reminder that 2023 will be an opportunity to improve or to enhance or expand upon some of the elements that have been identified in this declaration today. In my assessment, it is very comprehensive and responsive to the earliest contributions from leadership that I gained in one-on-one conversations from across Inuit Nunat. So it is my honor to ask now if we have consensus on the content of the declaration from each delegation. First, allow me to ask Alaska. Vivian, as head of delegation. Madam Chair, on Yes. behalf of the Alaska delegation, we have come to the 14th annual ICC meeting. Of course, we are virtual, but we come forward and we do have consensus from Alaska on the declaration. And you thereby approve? Yes. Qianak, thank you.
Allow me now to ask Natan Obed, as the head of delegation for ICC Canada, to return to the floor and express approval. Nakumik Daly. The Canadian delegates have considered, and there is consensus amongst the Canadian delegates for approval of the declaration. Thank you, Natan. I'd now like to ask our relations in Klaallit Nunaat, Greenland, the same question. Do we have approval from the delegates of Greenland for the declaration? Ja, krijgen satset tamammi agora normal. Dus iemand op terugtoemik op de rik uitstavingen ook zo die fisking moest op zich toe is maar als in nieuw zit met de normaal zit je nog zo zit. Het denk als men af is weer ook krijgt is ik wil ook kunnen watchen zit en dan moet ik net maar niet afvoeren. Daarmee ben ik terug op komen weer doen. Nu het zit niet aan die dan kiezen we gewoon sappen. Qianak, thank you very much, Kupik. And I fully appreciate the opportunity for you to take the English version and translate it into Klaallit and the various dialects necessary. My final request is for our colleagues and relations in Chakatka. Does the ICC Chakatka delegation approve of the declaration? Please, Lubov. Да, спасибо большое, Дели. Да, я от лица делегатов нашей Чукотки официально заявляю, что у нас единогласное решение принять нашу декларацию. Спасибо. Yanak Lubov. Well, it gives me great pleasure to recognize that there have been no amendments or objections or any requests for corrections. The 2022 Declaration of the Inuit Circumpolar Council stands approved and adopted. Congratulations to every one of us and all of those Inuit who will benefit from the mandates established herein. Thank you again. The next item on the agenda is what we term election of the ICC chair. As everyone knows, the ICC will be led by the host country of Klaallit Nunaat for the 2022 to 2026 term. As everyone also knows, we have a single candidate. Barring any statements or interventions to the contrary, it gives me immense pleasure to introduce our sole candidate for chairperson of the Inuit Circumpolar Council for the 2022 to 2026 term. Sarah Olsvig is a PhD fellow at Ilisimatusafik, the University of Greenland. She's an appointed member of the Constitutional Commission of Greenland and a member of the Human Rights Council of Greenland. She served as a member of the Parliament of Denmark from 2011 to 2015 and the Parliament of Greenland from 2013 to 2018. She holds a Master of Science in Anthropology and has previously worked as the Executive Director of the ICC Greenland office. And today she serves as one of the delegates of the ICC Greenland delegation. She lives in Nuuk with her partner and their children. We all recognize that this chairmanship will be held by Greenland because of this single nomination. Does she
enjoy the support of each delegation. Here again, allow me to ask Alaska. Vivian? Madam Chair, Yes. on behalf of Alaska, we support Greenland's selection of Sarah. Yana, thank you, Vivian. Canada? On behalf of the Canadian delegation, we support Sarah Olsvig as the new elected chair and wish her the best in the next 4 years. Yana, thank you, Natan. Chukotka? Да, мы также, делегаты Чукотки, приветствуем и поддерживаем Сару Олсвик на такой должности, важной и значимой. Yanak, thank you, Lubov. And Greenland, I hesitate to ask because your delegation nominated her, but please, we have your approval. Head of Delegation of Greenland. Yanak, thank you, Yamar. Allow me to ensure that the record reflects the election of Sarah Olsvig as the International Chair of the Inuit Circumpolar Council by acclamation and for the 2022 to 2026 term. Congratulations, Sarah. It's my pleasure to please ask Sarah to take the floor for some very brief comments. Sarah, are you prepared to do so? Yeah, thanks. Please, Sarah, you have the floor. Congratulations. Qoyanak Daily, I hope you all hear me clearly. Tamasin no Qoyanak Daily Qoyanak. Manigulluinarlunga ataqqinaatitullu tigullugu Inuit issittormiut siunnersuisoqatigiiv ta siulittaasuattut qiningaaниnnut quyavunga. Naggueqatigiit Inuit sullississallugit qilanaaraara. Suliassat siunitsinniittut qilanaaraakka minnerungitsumik qilanaaraara ilissi tamassi aallartitat siuttut sulisullu qanimut suliqatigissallusi. I'm humbled and honored to be elected as International Chairperson of the Inuit Circumpolar Council. I look forward to serving all Inuit, to the work that lie ahead of us, and I especially look forward to working closely with all of you as delegates, leaders, and staff. As an organization of more than 4 decades, the Inuit Circumpolar Council holds traditions and knowledge that we as a new leadership will continue to renew, enhance, and build on. It is important for me to say that we stand on the shoulders of those that came before us. We stand on the foundation that our predecessors built on ICC's long and strong advocacy for the human rights of all Inuit, on the strong partnerships ICC has created with other indigenous peoples of the world, on ICC's clear voice in bringing the changing climate and the consequences of climate change to the world's attention, on fighting for our inherent right to self-determination, and as a people to be united and connected across the borders of our 4 nation states, also through hard and difficult times. As Daly said several times during this General Assembly, we are crossing uncharted waters. The pandemic has changed the conditions under which we work, and the new geopolitical reality puts pressure on us as a people,
and to the world around us, and on the Arctic as a whole. Some say we Inuit are a peace-loving people. I tend to agree. We know the Arctic. It is our home. And we know that Inuit Nunat is a place for cooperation, for dialogue, and for diplomatic solutions. That is how our organization, the Inuit Circumpolar Council, was created, and that is how we will continue to work. Our officers in Alaska, Canada, and Greenland work tirelessly in bringing our agenda forward. Our Chukotka Council members and delegates work tirelessly to represent ICC and Inuit in their region. And together we continue to build on the relations we have created across the Arctic, from Chukotka to Galasli Nunat. When our Chukotka delegates showed us the recordings of their Inuit drum dance and cultural activities, although on a screen, I once again saw and felt our kinship. I saw and felt how closely related we are. There's a deep feeling of connectedness in my heart whenever we gather, a feeling I believe so many of us hold within us and recognize. Therefore, we in the new leadership will take on the important task of preparing our physical gatherings next year for our children and youth to experience the spirit created in any environment or venue when we are together. I listened carefully to the presentation by the youth and the Emerging Leaders Initiative recommendations. I wholeheartedly agree that we must secure integrated youth participation at all levels of our work. And I look forward to discussing how we do that with each of the delegations and in the new Executive Council. Personally, I started as a voluntary youth aide for ICC Greenland while still a student. The experiences gained from participating and observing international as well as national activities were invaluable for my understanding of our world and our political history. I pledge to work hard to seek all possible opportunities for all our youth of today to take part in the important work of the Inuit Circumpolar Council. I want to congratulate all delegates on the finalization of this General Assembly, our first and hopefully only hybrid General Assembly. I want to congratulate us all on adapting a General Assembly declaration that lays out the work for us in the coming 4 years. A special thanks to the small drafting group and the professional and outstanding leadership of you, Daly, our outgoing international chair. Your guidance and perseverance have been remarkable. You have stood the grounds in the years of COVID-19 and a new challenging geopolitical reality, and in all kinds of other challenges. Under your leadership, ICC have brought Inuit rights and advocacy to all the important international arenas in a way that no government or other entity have been able to question or deny. Thanks to your wisdom and leadership, we have continued our work, and we can continue our work even in these difficult times. In the years ahead, it will be of utmost importance to continue to unite and speak for Inuit. In these years specifically, our organization's position as a unifying voice with accreditation and formal participation in the UN, in the Food and Agriculture Organization, in the IMO, and so many other forums where states and peoples meet. Our role is important. We must pave the way for a continued strong voice for peace, for our human rights, for democratic principles developed and defended by and for Indigenous peoples. Also in the Arctic Council, of which we are a co-founder. In this term, we declare our priority areas to be good governance, security and Inuit Nunat, health and wellness, language and culture, hunting and food security, Arctic Ocean and the marine environment, and infrastructure deficit. Collectively, we will work together across our offices and branches to enhance these issues for all Inuit.
I believe that we as an organization can build even stronger partnerships with the governments in the states we live in. I believe that in a world where the dominant worldview is not necessarily representative of the worldview of indigenous peoples, a world where power relations shift with rivalries between great power nation states, the world needs an organization like ours. The world has, as well as our Arctic region, can benefit from our Inuit diplomacy. The Inuit Circumpolar Council has from the beginning, since its 1977 founding meeting, been clear on its mandate to advocate for our homeland to be peaceful, for our state to work with us on developing democratic processes, and for partnerships to build and enhance our possibilities as a people to maintain and develop our unity. Before concluding, I want to thank all of our officers and staff, the interpreters, technicians, everyone who has helped organizing this General Assembly, making it possible for us to continue our work and form a new mandate for the next 4 years. I thank and deeply honor those that came before us as international chairs of ICC, those we have lost and those who are still here. Your wisdom, your perseverance for guiding and representing us Inuit. Because of you, the Inuit Circumpolar Council is an organization that is here to stay, an organization that sees and survives the changes in the world around us. Daily, again, thank you for your outstanding work in the past 4 years and for the many, many years before that, for your vigilance and hard work. With your vigilance and hard work, you have contributed with so much in the Inuit Circumpolar Council that I don't think it can be mentioned in one speech. Today, we are the sum of the wisdom you and everyone else who has been part of this organization have given us, including those executive council members in the latest years that are not going to be part of the next executive council. Some of them have been with us for so many years, and we have so much to thank you for. Yalma, Royana, Monica, Elkanayok, Kimi, Stutz, Vera Metcalf, Lyubov, Tayan, and Elena Kaminskaya. I hope I didn't miss anyone. Thank you for your service in our Executive Council and for your many, many years of hard work for all of us. Thank you from the bottom of our hearts. You have made us pack a powerful punch, a friendly, peaceful, and powerful punch, the Inuit punch. And lastly, thank you to all of our elders for bringing us where we are today through hardships and challenges for our people. You have guided us through life, and together we find our light and our ways. We will work hard to ensure that the Inuit Circumpolar Council continues to be the beacon of Inuit and indigenous diplomacy. Inuit unity is strong, and we will keep it that way. Royana. Yanak. Sarah, thank you for giving us a glimpse of your platform, but also your commitment to the work of the ICC. Now I would like to present the new ICC Executive Council members. For Halathlit Nunat, Greenland, the Vice Chair, Kupik Kleist, Council Member Nuka Kleeman, who will continue serving as a council member. We welcome Kupik Kleist as the new member and Vice Chair for Greenland. Canada, Vice Chair Lisa Koperkulak. Lisa, I guess you've been promoted to the Vice Chair position,
and will continue serving the ICC as an ICC Executive Council member. Gives me pleasure to welcome a new council member for ICC Canada, Herb Nakamayak. We're very grateful. Oh, the PowerPoint's catching up now. So Kupik and Nuka, Lisa and Herb. On behalf of Alaska, I'm very pleased to welcome Marie Green as the Vice Chair for ICC Alaska and the new council member for Alaska, Nicole Kaniurik, who in my estimation will bring some new blood to the organization. On behalf of Chukotka, the new Vice Chair for ICC Chukotka is Irina Machina. Also, the new council member for ICC Chukotka is Zenaida Chernusova. I hope I pronounced at least closely correct to your names in Russian. For the new coming Executive Council members and continuing members, please note that each of you will need to join a Zoom meeting specifically to confirm your new positions as ICC Executive Council members. So please remain in your current locations for the Zoom link or instructions for this particular meeting. As you can tell, your responsibilities begin right now. I would like to wish the new ICC Chairwoman, Sarah Olsvig, and the full new Executive Council members, Marie Green, Kupik Kleis, Nuka Kleeman, Lisa Koperkulak, our colleagues from Chukotka, the best throughout the next 4 years. Let's quickly applaud and thank the outgoing Executive Council members, Vera Metcalf, a mainstay of support, Jimmy Stotts, who has helped to create many opportunities for Inuit across Inuktitut, including myself in the position of ICC Chair. Also Monica L. Kanayuk for her service, and Yalmar Dal for his decades of international work in favor of Inuit across the globe. Once again, congratulations and thank you. And remember to stay online to gain instructions for your first meeting as council members. At this moment, yes, applause. Yeah. A new era. At this moment, the next agenda item is the announcement on the delegates meeting in summer 2023, which many people have referenced in the course of the discussion about our directives and our future. In this regard, I'm pleased to welcome Jens Oli Nathanielson, the Vice Mayor of Avanada Communia, to share some comments on behalf of Mayor Pali Jeremiason concerning the 2023 delegates meeting set for Inuktitut Kalatlit Nunat. He is, as I understand it, maybe I'm wrong about this, but serving as the acting mayor of the municipality during Pali Jeremiason's summer holidays. I also understand from information that I found online that he's new to politics, but it's my honor to give him the virtual microphone to say some words about summer 2023. Please, the floor is yours. So on any mani, the Messina, Kamanga Bisumi, Pistola, Sisino, Pemo,
Komissaarityö sijoitettu avenna kommunien irissynyt sikittua voimakkaasti ama komissaari tällä kyllä inuttua kusuta en meri mutirausuppaa. ICC irissynyt että Suomessa tämä takirenaa saput akan ihmisten raptussao. Irisimetsössä tässä on ajatettu syrjällä kuulumun pialla sappuja. Tämä tumanin aikoksuutin kisaatin on korona synnytin sinänsä kitira suisen mittu. Tämä sirukammat toppasi toppinissa appiin sydämellä kuttuit soppa akiusyöt sinnissä tuumasin. Avenna komunien surya pitää suunnitella tekomättä sinokasta ja kusää atano pingerumo ICC datsina suomissaan atakatsingisaa sen kommunen pistoolsi tämä myös tuollaisen akiusyötsingisaani atopinits sivu. Avenna komunien ICC me datsina suo pisseryt tokamraksimen kutukusimaa sinaput kommunat put ukiun makkuneni soppasuaksimen inaya tohteo. Sionis singere suri inaya tonna annotun bisussao susun diatsio mita pisuatanissa na musutsina katto kriana tangremis metumani sokusingisaa pun anettenna bokana pinna somia katsinnu amanoronissa amawani kissasin akko anno sumi nekua katsinnu ettevatalonissa pun teknikikku inaya tonna bisini inyattessengira kultsoi pun okalituasani Tuasani kuttu inalisano et ammataamat marinaatsinna kassakut. Ukiopessuan issittumin ei opattuusun ataatsimonnette simussaasumit tassainno ulemunissa mittapissuartao tekissaatingaa inaya tohtuni atatsissaso. Kuttumikkut unetsinniit annoosuminunarsuaq eqqarpuneratsittun kanimut simisartumik attavaqarpumun. Kitaa kangiekutti angaltennermi kanitsingiruttaja appo tässä nimetä nekkuja sinut irismettuina pa takut sitä avitsatatsingin nai tässä nekku amoniek adatsimoortun ja tässä näin syrjäisin näin issittumi inuit adatsimoonrat ne on laittu ukion makkuneni nunassuomi pingautaqartuin nappo tasais sattua nissä näläpi engisut dismo issittumi soqtinninna kisen misinnatta pokuujortara issittumi ukiopessuam inuit isinnaatstaqa neoqarsimanut toqutigalum komuni soqtingisara asiamissumi suleqasqaorsussuseqarma siunissamilu taqartungassatu nekkueqatitsinnu issittormiоqatitsinnu apeqqutkaammattuutingi Singelumo kakikusu parasur komunit sinni nunitsinnilu soqutigisainarissi. Uatsin utlusut naqaorsingisinnaanarissi siunissami metumani ilinniartitaanu piorsarsimatsutsikku parlaassaqatinginno niuernuartu annertusarnissaani assuutissarqippo bulakuttatut qaqissallungu. Oqaassarpassuaqarnaaluaqaa isiani nakasinialissuunga ICC me atatsimin no kiseru irudisseni tigaannissinni ingattettuarnissinni sessinni kommuna bistoarsisinnerpunu issaaqqassi atatsina suara ussi apupissassinnu ainguttumi tikinnissassinni amut issaaqqassi aasarsiortuarasilu qoyana Yana. Thank you very much for that warm welcome. I'd now like to give a huge thanks to all for joining in the past 3 days, especially the 2022 delegates and the responsibility that you yourselves will carry forward. In addition, I'd like to thank those who have joined us by live stream. And though we have a limited amount of time, I just quickly want to read some names of those that I would like to thank, staff and others that have served the Inuit Circumpolar Council over the past 4 years. And apologies to the interpreters. I'm just simply going to read their names as quickly as possible. Lisa Smith,
Kata Igadi Motzfeldt, thank you for your splendid work on behalf of ICC Greenland as the host of this meeting. Tukumingawak Olson, Selma Ford, Eva Krumel, Joanna McDonald, John Crump, Jeremy Ellsworth, Stephen Henry, Jocelyn DeRocher, Eileen Adams, Brene Ungnabuguk, Carolina Behe, Minnie Gray, many thanks to you for your decades of work on health and wellness. Dr. Gert Mulvood, Dr. Karsten Rex, Percy Ballett, Mary David, Liz Carvalho, Nicole Kanayurak, Joe Adla Kunuk as the former ICC Canada Executive Director, Benjamin Charles, Raisa Zotova, Gulnara Rodianova, Joshua Vo, Samantha Harrison, Aviaya Hutman Liebert, Igor Verstchagen, Maria Karnakova, Francis Jakilu Oleman, Tessa Baldwin, Elena Kamanskaya, nice to have seen you in the audience there at ICC Chukotka, Hazel Utuok, Ivana Christensen Olsen, Natalia Radianovich, Jana Hacharak, Robert Watt, June Shapa, Bertie Terkelson, Galina Scott, Vanessa Raymond, Stephanie Meekin, John Chichu, former staff person at ICC Canada, Amalia Jensen, Maria Karnakova, Igor Verstchagen, Cameron Okbayak, an emerging leader, and last but not least, Kristen Martin Lipensky. Oh, Cynthia Ivan, an emerging leader, Inalik Jacobson, Linda Christensen, Adeline or Adia Masak. All of those are emerging leaders. And it's my hope that as we move forward, we'll be adding many more names to that list of volunteers and others that contribute to the work of the Inuit Circumpolar Council as we go forward. We will now have a closing cultural performance from our hosts in Kalaallit Nunaat. Please, I believe the choir is assembled and ready to go. Welcome. Inusumo pinasaruttorama. Nidartsakangatsiarattarama. Isa-isima salangnarto. Inusuttor sua pinarharivisso. Aku erine raksutakatikkata. Ukioksunngitsoqitornikaseragut. Erninguarput perungito. Amutipidikasiatikingitoko. Sigunner simanna perosako. Kisani luaku tigil
go. No. I need him to assign me. Can I go like this? Bisa na lang ang magpupuso. Can you reassign? Bisa nga lang.
Tiyanak to the Inuktitut choir. Thank you. Thank you very much. So finally, there is always an issue when you list the names of many contributors. I am fearful that I may have forgotten someone. And in particular, let me acknowledge and thank Kelly and Ningawak, who persisted in making sure that we concluded this General Assembly with a declaration in hand. I hope that I haven't forgotten others in this long list. We're grateful for the interpreters and their exceptional skills. In addition, thanks to Bridget McCleskey of Conference Coordinators and Jonathan Butsky from Talking Circle Media. A big Qiyanak Bak to every one of you. I look forward to learning the results of the substantive dialogue that will take place in Ilulissat in 2023. This formally concludes the hybrid 2022 ICC General Assembly. The meeting is formally closed. Thank you again. Take care. Final reminder to the council members. The new executive council members to prepare for your brief meeting. Bye, everyone. Bye, everybody. Bye.